Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti aramidam, Sam. Ninanang met. Apay adamagan nyo kat makitkita yo nakaiddaak. Ay nawaw. Ay na, kasta kadilatan anak ko. Mangan, maturog, agpasyar ti aramid mo. Anya ngay nga nanang kitawan mo't trabaho. Ay nawaw. Ay una yan. Adu ti matrabaho, nulakit di takayat mo ti aggunay. Ada ka di kwartam. Tawampay nga ron, tawampay mo enang tad. Ururayam kadilatan nga damang tedken ka. Imbag pa di agpalpalama, tadama ko na akwarta na agamsi ka. Apay apalan nyo pa ipati agpalpalama. Apay noeng kayo mo't agpalama. Taitidyo kanyak ti mapalamaan nyaw. Agdisguise kayaw. Aganchukos kayaw iti anchukos ti bulag. Agdalungdong kayo iti dakkel a dalungdong. Naa. Anay ko, apay atapisin da ngay. Anyat klasim anabiyag. Ibaon nakit din nga agpalama para ken ka. Ah, Duldog! kun kunak lang mo't nanang. Napanan, tinalay nga anak mau. Abok pa yan. Dinilaw ko itay tadala di taigid nga agililan. Ay nawaw. Damag ko nga dakano babaya ka relasyon na. Ay mas dawak makadagita babay. Nuan niya launay ti sursurutan da kenisam. Ket nagkaro asadot. Awa makukwarta na. Tapno ibagak akwarta tiga po na no apay asurot-surutan da. Gapo siguro, ta day tsura dyan anak mo. Aha. Iswakas jay. No siyak ti babae. Sa anak lakit di nga agsagmak itikas kenisam anak karo ti sadot na. Di mo kunaan. At ikinagagat ko tikinayat mo iday. Ay nawaw. Ay, sabali asaritaan da italakay. Pare, intaman na ni Jerry Stobar. Ada na pintas at chicks ijay. Mga no, inton adya ta ije, kat si kalaang manan ti makit-kita ti babae. Makapasuron nga. Agdigos ka, kan bisngayam nga mintabuok mo, Andres. Kayat mo asawan dya agdigos. Agsagaysay ka ngamin, sigan tumid. Kastam lang aro din, di mo pa'y amumot ti agayos iti bagim, ay nawaw. Uray no, agtupol pa di sa gaysay, gapo iti kasasagaysay ko nga isulat ta materopak. Ay, pare, agpautang ka man kid di iti kwartan, tamapantay di restobar. Kaduanak lang, kaya't ko ngamin asarong karan di na pintas at chicks. Adya mat kay di naglakwak tinatang dito eh. Ay, sige pare Andres, inta. Adaman nga rin pagpalingitan ta na. Apay pagpaling atan nga ibagbagam. Ay, inta kid din. Nagadukit asaludsod mo na ya. Ay, nawaw. Day talaka diti orderyo, manong. Gumatang kayo pa iti pulutan, ah. Iti may sa kondisyon. Anya ka di day ta kondisyon, manong. No may kami ditoy. Oh my God, Agos. Tas ikatin mangiserve kada kami, ha? Sure. Basta adaited mo at tip ko. Ikan ka ititip. Dalagat mayat ka itibagakan ka. Anya ko matibagam. Ay, nawaw. Agpasyarta ko mamatsag paminsan, ha? No, saan ka lang agwapo? Saan ka pagustuhan? Ada ka naman impasyar mo a waitress. Ay, nawaw. Ay, no apay ngamin anaya nakak anataer nanang. Saan aga po, taada itsuram, napanakil kalaunay. Ay, nawaw. Saan matadakas ngay panakal ko ti itsurak tapod numay? Tidakas, jagin gugwapaw nga saan mat agwapaw. Kaslay ti kaaruba tayo di talaod ni GR. Agin gugwapaw. Gamday to'y tibagakin ka. Saan aga po taada mayat a babae patulamon? Nanang, lalaki ak. Basta damayat. Apay kit din, najak patulan. Ay nawaw.
Ay na, no saan ka ngagbalbalew at danto pagbabawyam. Sana siya agbabawi nanang. Ta sino kumangay ti agbabaway? Agbabawi ti babae nga agmadi kanya. Apay no, ipabusoy mo kanya ngayon nilita. Apay ko mga ipabusoy ko kun kamit si ka Andres. Ang mga no di na kamot lakayat ay nawaw. Madlaw ko kat kayat na, adya ka ngamin na kanayon nga, sumungsong buhat nga. Mangkita kalangan iti sa balay nga armem, barag ada mailawan ken ka. Iso nga ro nga ipakpakasyakan ka, di mo ko maarman nilita. Di ko na kaon. Saan nakaakayat, ta saan kamot anatarakas kanyak, ay nawaw. Oray sa anak ka na tara, tamabiyag ko mati agbalin ang pamilya. Ay nawaw. Mabalin ka di nga yung tagpasyar, miss. Into nagretira kami, intag pasyar. Agyaman na ka. Agyanak pa ilangar dito eh. Urayan kan. Adakan ka no mauray mo tiritira. Talagang urayan ka. Kakaisuna, nagmayat kang nagpasyar ta. Ay, awan ba jay kanayo nakadkadwa mga umumay dito eh? Di ka din nalaan, tidakda ka matam. Ay nawaw. Ay, ni Andres, di kayat ko asawan. Saan nga min amatagtagan mo kas jay nga umay kayo dito ikat? Agpaiso katay ko na ka ni Andres. Ang bayam day jayan. Tasaan kayo umutlang agbagay. Napintas ka. Idinto tanalaad day jaya tao. Dimon ar-ara paapon nilita tay manugutan nga ingkam agpasyar iti kalman. Awanan na paray. Ay nawaw. Nagdit kayo ka nilita. Wen. Iso adimon ar-ara paapon ta kukwa kunday jay a babae. Amok matasahan ka na puno kan kuha na. Saan aya? Uray sana ka napunukin ko na takayat nakmit. Oh, Nagtultuloy ka di alok-lokwam? saan ko naparikot dayta pare Andres? Saan ko ma pare? Mang birok ka iti kap-kap na kam ata iso ti pamaysam. Sana pa'y mo ta nakabirok iti kapkap na kak pare. Agurno nga tapno adda pagpilyak. Anya? Hish, kaasi mat nagiti pagririg po ng mga baba eh. Apay kumakaasi da. Kat saan ko mat ida pilpilitain. Ay nawaw. Kidayak lang ida. Sumurot damot kanya kaon. Saan ka mamat akasta, Sam? Nay, apay nanang. Apay manan. Ado ka nun ti utang mo, gapula ang iti babae. Apay ko maapag problema nyo. No kaya't dati agpautang, basol ko aya. No kaya't damo ti makidate kanyak dagiti babae. Apay basol ko ba ay? Saan anasayat day tanga aramid mo kunakmanan? Ay na, agin enjoyak nanang. Apay nga iparit yo aya. Ay nawaw. Namnamaem ka di nga agnanayon, day ta ibagbagam nga agin enjoy ka. Day ko nada nga rodan. No anya ti music. Iso ti bagayan. Gaputa duda maululaw kanyak. Apay kit din ajak gundawayan. Oh, Ay, sapay ko mata saan kanto nga agpulo iti kasta nga aramid mo. oh, apay ko mga agpuluak nga. Ay nawaw. Ay na, bagbaga ang manta anak mula kay. Kanayo na makidate. Agduduma babae ti paspasyar na. Ay nawaw. Kanayon ko mo tabagbagan. Gamsa na dumdumngag. Ay nasyakpay ti madanagan iti kasta nga aramid na. Kasanuno agsikog dagita babae. Ay no apay met dagita babae. Anya launay ay ati makitkita daken ni Sam. Di da nga ta makita ti kinasadot na. Agpayson samit a bulsak ni Ayat. Ay sumangkabulsek dagita nga agay ayat ay nawaw. No kumata makita dati ugali ken kababalin ni Sam. Mabalin nga agsanod ta. Agam di da mo makita. Madandanagan aklakay iti mabalin na mapasamak. Anya mo ti pagdanagam. Ay problema na mo daytan ah. Apayakas na ti itsuram anak. Ay, Kanayon kang agurigor. Kalat ka akimot taong. ay, kwa. Kanayon akas kala na bambanaw. Maditi mariknak nanang. Mapantayo man iti ospital. Mala, agrubwatak nga rod ta mapantayo iti ospital. Ay, apay ngayon nakastoy.
Madya talaga ti mariknak. Saan ka kading agtumtumar iti para gurigor? Nagtumara ko, magsubli-subli ti gurigor ko nanang. Naggurigor akmat idin. Ang sabali ita da ito eh. Ala, agrubot ka mat nga rudan tamapantan. Ay, kasano day to yan? Kung ti doktor mo, masapul ang maalanda ka iti dara, tapno penkenda ti suspitsada sakit mo. Ah, Urayan tayo ti resulta ti laboratory test mo. anya ka ti suspitsya ti doktor nanang. Urayan tayo ti resulta. Sapay lang kumatabid doon ti atap ti doktor. Ay, nawaw. Apay, anya ti atap ti doktor nanang. Naalam iti kinalaing mo nga agbabae. Ado nga minababae iti kinakaidam. Sino nga takadakwada ti nakaalak ngay. Apay ngaya siyak ti damagam. Salbag, magasan ang pangata nanang. No AIDS. Saan na maagasan? Ay na, kasanupay ama ibagam ita nga agin enjoy ka no kastamatan. Nanang, anya ti ko na ti doktor ngay. Ay na, kumpirmado na natin. Ah, Ada AIDS mo. apay nga kasto yung tinagbanagak nanang. Naalam da ita. Kaputa mom lang arudan amade. Ara-aramidem pailaan. May kaniwas iti pagayatan ti apo nga may naramid mulat ta. Nanang, anya nga iti aramidin tayon. Kapilitan nga aga-agas ka. Tapno maep-ep ti marikrik-nam. Ngam, saan ka no amaagasan ti AIDS? Anya, nagkasangan nanang. Masapul nga ijamon ti sigon nga aramid mo. Tama nga no makatumpong ka iti adda sakit na apadam. Nakarkaro ti mapasamak. Makarampay amin na makadenam. Ah. Anya ka de timbag ti doktor bakit? Jay pagamam ka ka mapasamak kat napasamak lang kay. Anya ti kahit mo asawain. Adda ka no AIDS ti anak ta. Kunakon kahit. Ay na, dayta ti bunga ti kinagatal ti anak ta. Kinahilig na iti babae. Kasano pa itan? Masapol akanayon amayapan iti doktor ti anak ta. Kasta ti ko na ti doktor. Masapul akanayon ka no amapan ipa-check up. Ay na, naisarsara ka anja anak mo. Oh, apay saan kun amakit-kita jay gwapo dito yung resto bar, Andres. Diyak man amo adiyang. Kasla na diamago nga gurigur sa makano. Uray siya. Kanayon man ama di bagbagik. Anong saklang ti umay dito'y trabaho. Tapna day katang ko iti agas ko. Ay, nawaw. Aya, madlaw nga ron nga imres ka. Ngam anya nga iti makagapo. Kimaro ti sakit ko. Kasapulak ti kanayon nga agagas. Ay, anya nga iti sakit mo. Saan ko nga'y magbagata, nakababain. Ay, apay ada sakit nga kababain adiyang. Ay nawaw. Ibagamon. Apay adyak matan makit-kita ni Sam nga rumuarte balayo na na. Ay, ada sa gubanit na barok. Ay. Ada kan ibagam kan kwa na. Kaya't kung nga ipadamag kan kuha na anilita kat adagamat sakit na. Sino day taalita? Jay babae nga, dandanunan may jay resto bar. Nga kunak nga ipabusoy na kanyak, nga adamat gayam sakit na nga AIDS. Anya, iso nga ron tinangakar ka ni Sam. Anyat kaya't yung sawan ngay. Ada AIDS ni Sam. Anya ka din dyan ay bagak. Ay, nawaw. Pare Sam, no pinatgam di daw ko nga ipabusoy mo kanyak ay dinilita. Siya kumati nagsakit ti AIDS. Anya?
Dahito iti supapak ti kinalikutan ko iti babae pare. Uray agbabawi ak, agam nalpaasain. Iso nga ipalakad ko kan ka. Adi naktultuladan pare. Ay nawaw! Di pa nakirelasyon kat saan a bareng-bareng. Tada kasupapak na adirong ba. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ibagakken ka, Rume. Saan mo pagdatunan ti anak ko? Saan ka may kari ti anak ko? Ay nawaw. Nay, apay ka din na. Anya ka diti saan nyo kayat kanyak. Ay nawaw. Ni Brandon ti kayat ko apara iti anak ko. Mawatam! Ay nawaw. Gapotad da iti abroad, ison ti kayat yaw. Awan ti adwa sa ludsod. No imbagak asaan mo nga arman ti anak ko, nalpas ti saritaan. Uray awanak iti abroad ta, mabiyag ko mo ti anak yun na. Adamot sa nikwame, apang biyag ko itagbalin to a pamilya. Basta, tungpalam ti imbagak. Period! Ni, da kayo matnanang? Ada ka di masapulyo? Saan ka day anagpaw iti anak ko nga da ija abroad? Ay, wala nang. Kagap-gapok ija ili, napan ko inruar. Ay, aguray ikan kayo iti kwartayo. Ay, day ta ka iti kay kayat ko ken ka anak. Kanayon nak nga ikan iti kwarta pasaray agpaw iti anak ko. Wen atap no intamanan makimajong nanang. Sige nga raod. Intayin ton malpas panggal daw. Lagasan naktungarod dito'y balay, tagkuyog tama pa nanang. May alatamat ti kukuyugan nyo, ti katuga nga, may nawaw. Bagpagayak lang tapno di naksipsiputa na kanayon. Ay kinasirap kami ta. Tapno di na madlaw nga da relasyon ta, kasta ka day. Tanghiwat mo, ang mga numangag na ka. Ay nawaw. Sa na mangag tabisi nga kiw-kiwar iti madjawng. Day tamot ti paglaingan day ta bakit? Basta kami ti pagmadjong na. Awanan ti sa balay makita na, no di ti madjong. Madamdama, pumanaw tan dito'y. Adda pa pananta. Ay kuwi na, amok nga da kwartam. Ijay ka di manin madjungan tinagapwa, may nawaw. Apay kumano ijay madyongan. Sa nakmat adumaw dawat kan kay ti pagmadyong ko. Tadi nakmat ikan. Ay nawaw. Nagalaskat ti ugali maun. Ay, Nasayat ay day tangay pakpakitam iti balasa nga anak mau. Ha? Pagpalpaliwa akla ang ti madyong. Apay kumanga iparit mau. Numuna tagkuyog kayo nga katugangan na mapanagsugal. Imbagpay kat ti manugang ko atay. Kanak iti pakimadyong ko. Ngam si kangay di nakpay maikan mat. Ay, sayang lang no ipaabak mo iti madyong ti kwarta. Apay, milyon ka day ti ipapaabak ka. Kat naragsakak mga rod, no agpalpaliwak, babaan iti madyaw. No kumatay nornong mau, ti abak mo manipod iday. Di na ko maigatang mau, iti anyaman na kaya mau. Ada pa kay ranudam, Adamat pa kay ranudak, iti panagayayayam ko iti madyaw. Na, apay anya ti itid na kin kaday ta madyong. Adaya!
taman iti ilay. Adam mo ka may tapagpasyaran. Inta iti may sa beach. Ariglado, Teddy. Ada ka di kadwata amapan? Dua talaang. Kaya mo ka din nga makaipulong iti katugangan nga da relasyon ta. Ay nawaw. Ah? Ay, saan Amang ano ibagada kanila kay kat din akong pauitan iti kwarta nga aramatan tangag pasyar. Ay nawaw. Iso may ano dua talaang mapan. Kasla date akanayon Sa bagay. Ang kanayon nga ta may limad ta ti relasyon ta. Awam mati makamo iti relasyon ta. Apay nga da na kay baga kanyak, anak kita da kayo iti anak ko si Karumay. Nay, awam mo ti dakas nga aramiden mi iti anak yun na. Dakas para kanyak, no makita ka makisao iti anak ko. Mawatam. Ay, hindi na namay. Sa anak mo at kriminal, tapno paritan nyo ti anak yung makisarita kanya. Ay nawaw. Uray saan ka kriminal? Tawan lat amaw kapakay ranudan ken ka. Anya ka diti kaya yung iranod ko kada kayaw, tay karigatak na na. Kanya kumamat ti maitid mo kanyak, tapno mamati ak nga da pakay ranudak ken ka. Ay nawaw. Ure awang kwartak. Tada mo pa kairanudan ti padak at tao kanyak nana. Ha? Dama ng syon. Kan manong tedi ti makita. Agkip-kibin damat. Ay. Alak ida iti cellphone ko. Pitsurak ida. Madiday to yun Ada ita. Naala akong ida iti ladawan. Ipaprint ko da ito'y. Kat makitan to ni bakit syon ti dungdungon na manugang. Di dak nakita dagiti doa. Di da mo nga da kabagyak dito imay da nagpasyaran. Ay, mangibaunak man iti sabali amang sipot kadakwada. Taalaan da ida iti daduma pa'y aladawan. Medyo aduma da ito aladawan ngayon paprint ko. Imunag da pa'y adwa iti may sasilid. Mayat da ito nga ipakitak iti katugangan ni Manang Syon Hey, anya day takip kita kabayatan ti panagnam rumay. Ay, da kayo gayan pata. Ada napidot ko aladawan Iso tikit kita Ay, ladawan mo ka day. Saan tata? Kukuhayin sa mo dagito Nan, kita man ti bagbagam aladawan. Kasano ako kwami kayo may... Ay na... Barok, nakalaam ka na gito aladawan. Ay nawaw. Ay, kwa tata. Napidot ko dita dalan. Ay alak man na gito'y. Ay, kawa na tata. Ang mga naragrag ni Manang Syon da kita. Ay sige, ditakan. Hey! Dakas kayon. Sigurado lakid di makadanon iti asawa ni Manang Syon tiladawan. Makita man ita, no dungdungun lata ni Nanalilay ti manugang na abalang kantes. Umay ka, tainta iti balay dasyon, lilay. Apay ka day. Apay makapungpungtot ka. Umay ka kiday, tadanas ken nga ipalawag ni Siyaon. Ay di na nga ron ikuyod ata makapagnaak man. Nagbuntog ka magna. Magagaran akon ang makisarita kanisyon ang balang kantes. Ay nawaw. Anya ka di tinapasama kaya. Sumanao ka. Darasem tap no makadaron taadagos iti balay tinalaeng ang manugang mau. Ibagam nga minan. Anya ka di ti pagpupungtutam. Ay nawaw. Ay, di ka pala sumarnag ni si kanti pang ipapasak iti pungtot ka. Intan! Ay. Meriendatan, tanaluton tinlutok akan kanan, Teddy. Nagimasan no dakang kanain. Ay nawaw. Basta sika, aramidag ti amin tapno agnanayon ti relasyon ta. Ha? No, ay sumangpot ti asawam. Uray sumangpot atag sublin tumatlaang. Tuloy tumanan ti ragsak ta. Ay, intang rodin ta mabisina kaon. O hintangaro din iti kusina. Siyaon, ilukat mo tiri daw. Ala, apay nga ta. Ay, Di makatugangam. Ay, makapungtot samat. Ay, kasano, no umay dito'y balay. Magnaak di talikaw. Tapno di da makita. Ay nawaw. Darasam nga rod, tay nakmat ilok at tiruangan iti salas.
Magnak iti likod. Tama nga no danisyon iti kusina. Iso ang nagbayag na nga ilokat tiri daw. Dito ya kun sangaw, numapan ka iti likod. Sige, tayo na iti likod. Adalaki di tao, ta nakaluka mo't day tatawa da. Malaing ka nga rudan. Tani masikura na kun dito'y ruar, kaya't kun tiag tugaw. Nabanogak anag na. Ha? Si katirim mo iti kusina ti day. Inala nakiinom tata. Guri kapay. Aday pakita ka na kayo kanisyon. Umunog kapay. Ha? Umunag ako na yaw. Wine. Intayo di salas. Tada na patag nga ipakita ka na kayo. Sige, sige. Umunag ka tata. Itatanda tayo dito'y salas yaw, siyon. Kaya't ko nga ipalawag yun na ito'y aladawan. Anya dagito'y aladawan. Kita agman. Kentikada ni Tidi dito'y anadanon may, dagita aladawan. May sa ti kaya na sa wine. Ada relasyon nyo adwa. Saan kayo na makapaglibak? Ay nawaw. Saan tatang? Sana po no nagitala-dawan. Nakaalaan nyo ka di ka nagitala-dawan. Saan kayo na makalibak ko na lang arudan, nay? Heh! Mamuan ti anak mi na ito ijabraw ngar aramidin yaw. No maamuan ti anak taday to'y anapasamak. Kaya't naasawan. Datan ti pangipawitan na iti kwarta saan ani siya. Hay! Saan ka man amang namnama? Tanalpas kon nga inyawag iti anak ta. Nga uray si ka. Di nakapawitan tay madmadyong mau. Apay ngay naramid mo dayta. Salpag ka mo talaklakay. Rupat kwarta ka talaga. May ati kukuyugan nyo iti manugang mo. Tadamagam sa balingar aramidin na. Diyak maimpagarap nga dagayang mading aramid na. Heh! Kasano ang makitam ka makumikom kay ti madyong? Uray rog-rugitan dan ti ulo ti anak mau. Basta damadyaw, kung aday tanda kwartakan ka, ay na ti ayat maun. Salbag ka kay diya bakitan, rupat kwarta ka. Nay, agmay-may sakay mo tanan ha. Ayan nga ti dungdungon nyo manugang. Kasa sa unak ka day. Ay, ure marigriga tak, tawan ti madi nga ramid ko. Nana, nasingpetak. Nasingpet siguro ano nakaturog ka. Kasta ni Manang Siyon, kasta ka din nana. Nasingpet no nakaturog. Apay anapan kondisyon ti saritaan ay nawaw. Ay, nakita kami no kasano ti kinadunguyo kun kwa na. Ang murog-rugitan na gayam ti ulo ti anak yaw. Heh! Panawan ka man laagan. Awan lat di mo malablabid man. Nabainan ti rupat kwarta bakit? Ngim ura niya ti aramidan da. Nulakit na kayat nak ti anak na. Awan ti mabalinan na. Ibaga mamot iti anak ta. Tagpawit iti kwarta lakay. Tapay ko ma, ay nawaw. Tapnaw, ada pagsugal mau. Ay, awan pa'y makukwarta. Ado ko mati kwarta mau, no inurnong mo dagitin sugsugal mau. Nagliday ti kastoy. Awan pa'y kwarta. Hay, iso analiday ka, taday tala kwarta ti adda iti panunot mau. Saan na kwarta latin napatag iti daytoy abiyag. No di kahit, ti panagayat iti pada a tao. Ay ada nakita ka surat iti labisaan. Anya tilinaon ti surat. Si Murot kano ti anak ta ni Rumay. Naliday ka? Tati amaw, kat awan pa kairanudam ka ni Romay? Awan ka di ti anyaman nakin ka no si Murot ti anak mo ka ni Rumay. Pagragsakan na dayta. Pagkasarak iday to nagsubli na. No lakit naragsak da iti sidong titunggal may siya. Pa'y kumada tatilapad. Sanak anang baligay anang ipaasawa ka ni Brandon ti anak ko. Asino ka diti kayat mo amanugang? Ni Kadisyon? Wano ni Romay? Ay Di nawaw. karod Brandon ti kayat kau. Di mo ka di amaw at ikamsat ni Romay, ti inasawa ni Brandon?
Sanda ka no kaya ti ugalem iso sa bali ti nasawa na. Ni Rumay ket napudnaw nga uray na alas ti ugalem. Napudnulat ta iti anak ta balasang. Ay nawaw! Saan laeng akwarta ti napateg iti daytoy abiyag, no diket ti panagayat iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Day, nagadumo dagiti insangpet mo akalapatem, dariyaw. Ado nga minti kanan ti kalapati itananang. Uray saan kun nga igatangan iti kanan ta. Tadumot ti mapidot di ta mabalinda kanan. Ay nawaw. Day, anya ti kayat mo asawan? Mapandalang agpidot iti kananda ka dagiti purwak a balatong amula dagiti karuba. Ken adu man ti agkaiwaris a bunubon nga impurwak da nga irek. Anya? Ipakan mo ti mula ti kaarubam. Nagalas ka ti aramid mon. Saan na matakanin amay? Makibingay dalang mait. Kat no ti mulam ngay mat, ti pagpakan ti sabali a taaw. Mayat ka kadimat. Kasano ka sa anak mga agmulmula tawan mo ti mula. Agtrabaho akmat kas karpinteraw. Ay nawaw. Ngam nasaya at kadidayta nga aramid mo. Nagpintas dagiti kalapatim, daddy. Agduduma ti maris da. Adda white, adda dapul, ken adda black. Mga rami dak iti balay da tapno na pintas abuyaan no kasta nga agtatayab da iti arubayan anak ka. Gumatang kayo nga rod iti pagpakan atas siyak ti mangpakan. Saan tayo nagumatang? Ado ti mabalinda tuktukan di ta sidag. Anya kumangay ti kanenda. Ado ti balatong ken irek ama piidot da. Pangpidutan ta ngay, daddy. Ada ka di masapul yo, tata? Ko, kalapati yung kadidagitado ng agtatayab, ineng. Ay, tata. Apay ka de? Ay na, tinuktok na dagitin purwak la balatong. Ano tikin nanda? Ha? Ay, mangandaya iti balatong, tata. Nadanon ko, di bangkag ko. Awanan dagiti agparparang. Sana nagaburan. Kinandaan. Ay, kasta ka di, tata? Kanya itan ti aramidan tayo lakay. Aramidin itay. Imay dito'y ni Tata Samuel. Kinan kanu ti kalapati dagiti purwak na abalatong. Ne, anya ti kayat dayta ala kay Samuel. Mabalin ayamot nga ipupok dagiti kalapati. Ay nawaw. Kasano nga rod itan? Kaasimat ni Tata Samuel no kanan ti kalapati ti mula na. No umay tumanan agriri day ja alakay. Ibagam nga aladan na ti bangkag na. Tapno saan ang makastrek ti kalapati. Dario, kasanumat nga aladan na ti bangkag na ngay, kat tumayab mat ti kalapati. Oho, problema da daytan ah. Basta saan na mabalin nga ipupok ko ti kalapati. Nakakita ka mat ay ti kalapati a popok. Kinan man ti kalapati o ti bunubon ko ngay rek, dariyaw.
Anya nga tira po, nukas siya kanan mo ti kalapati ti mula, kan bunubun ka ay nawaw. Ay, Tata Samuel, no kayat yo asaan da ka ng dagiti bunubon nyaw, bantayan nyo, kung nabugin nyo, dagiti mapanagkaan. Bugawin nyo pa dagiti umayabilit, kas jay. Ajay kan karon magbambantay ti umobra akaon. Wala tapnosan kayo nga agreklamaw, no kanang ti kalapati ti mula yaw. Kaputasaan ka nga mulmula, kasta ti bagam ay nawaw. Gaputawan mo't kalapati yaw, kasta mo't ti bagayaw. Nagaduti kalapate. No aggigid danda mapan iti bangkag ni Samuel, adu nga agpayso ti makanda. Kasano mga iti mula na. Napaya pagparikutan nyo, ay ati saan arumbang pagparikutan nyo, mate. Apay ka di akasta ka. Day talapagimbagam ti pampanunutemet ay nawaw. Di kumakangarod pagimbagan ti sa balay, ti panunutak. Saan ka kumamat akasta Awan ka di ti pusom ang mga ase iti padam ataaw. Ti bagik at ti kasyak ay nawaw. Uray kita adan tumet made nga ibunga day ta nga aramid mau. Sinalbag dagita kalapati. Kinandan dagiti kay purpurwak kumanin na balatong. Lulo, sa bali ka ditin mo na nga impurwakyaw. Ay, wan. Di mo na nga impurwak ka, kapinarigat na. Itatanag purwak ka manan, kasta manan. Ay na, apay aya, nagtarakan kayo iti kalapati. Nagmayat mo tabuy-buyan dagiti kalapati, Lulo. Mayat ka na kayo ata di ka agmulmula. Ngamsyak ngay, agmulmula ak. Pero wisyo lang na kita. Nagrawat na kita kalapati, ay nawaw. Nakitak ni Lulo Samuel, kat agung unget ka dagiti kalapati ta perwisyo kano iti mula na, Daddy. Bayam lang dahi alakay. Awan ngamin kalapati na, iso nga umapal. Umapal nga ta. Ang mga no, pudno akanin amin dagiti kalapati ti mula na. Tapno saan na kanan ti kalapati ti mula na. Bantayan na Anya, bantayan na akanin ti kalapati ti mula na. Bantayan na tapno inton adda umay a kalapati, bugawon na, kasjay. Day tanto man ti bagak ka ni Lulo Samuel. Lulo, tapno saan kano akanin ti kalapati ti mula yo. Bantayan nyo kano, tabugawon nyo na daw may akalapati. Dahita ka ditimbagan di lang kung nga amam. Ay, langgong ni Dadik, Lulaw. Ay, nawaw. Wan! Awan ti manaknakam na. Napatpatag ti kalapati. Ngamdagi ti mulak. Kaputasaan nga agmulmula ti amam. Ay, ibagak to ka ni Daddy ti imbagayo, Lulaw. Wan! Ibagam dayta. Makapasuron dayta nga ramid ti amam. Makapasuron kano ti aramin yo, Daddy, kuna ni Lolo Samuel. Tapay ka no? Langgong ka kano, tawan manaknakam mo. Sa una lang dahi jay, tagkabaw dahi jay anak ko. Di mo patpat yan. Kasta ka diti kunada nga agkabaw. Wen, tagkabaw, di na mo ti sasawan na. Ay, into nagkita kami ka ni Lolo Samuel. Kastanto ti ibagak kan ko na, Daddy. Wen barok, ibagam, ta imbagak, wen. Lolo, pang-isprint sa amat ti mula day tawit yo. Ado nga may tinakitak ako ton amang itartaray ka dagiti mulak. Iso isprek iti sabi daw. Tapno sanda kay busain. Ay, kastagayam. Adwan nyo ati sa bidong tapno matay ti kuton, Lolo. Ado lakit niya Tapno sana sayang dagiti mulak nga itaray ti kuton. Imbag taan mo pa ti agkabaw ti agispre. Ha? Adya ti kayat mo asawan. Ay nawaw. Kuna nga min ni Daddy, agkabaw kay kanon. Iso adiyo mo ti sasawin nyaw. Ay langgo nga talaga ti amam. Ay sige tinak pag-spray. Ay pati dagiti purwa ko abalatong. Isprayak ma tapno sanda nga itaray. Un Lolo, ispray nyo amin tapno sanda nga itaray. Apay nga dagiti kalapatay. Agkukurot damatay. Ay nawaw. At dapay na tay, Daddy. Kitain nyo, oh. Ha? Apayan. Adapay di na maisangpot ti bagina ket matayan. At dakadimot sakit ti kalapati. No daman, sana kasta bigla. Ala,
Awanon at tinagadwa kalapati. Mataydan. Anya tinapasama kadagiti kalapati tayo. Apay amat matay damat kan. At dalaki di mapal iti kalapati tayo. Kasano ko mga apalan dati kalapati tayo. Daday, masapidungan ay ati kalapati. Apay na damag mo dayta? Nakita kami ni Lolo Samuel ang nakaawit iti pag-ispray. Ado kano ngamin ti kuton iti mula na. Iso sa bidungan na kano. Tapno saan nga itaray ti kuton, daddy? Aguray ka. Nakapanganlakit di dagiti kalapati iti nasabidungan amula. Iso ngayon inot damat matay. Ay, imnakman kasarita day dya kay Samuel. Mapan kayo di balay da, daddy? Wed, mapanak. Tanusan ko ang magustuhan ti rason na. Ang mga numakaraman ti salbag alakay. Ay saan kan ama panlakay? Kasaum to lang no agkita kayo. Ang mga no niya ti aramidin ni daddy ka ni Lolo Samuel, mami. Ay naisong arod sapay makapungpung tut. Sayang dagiti kalapati. Sapay nangina ti pananggatang ni dadim kadagita. Ala, nataydan. Awan samat mabatin. No amin dakat napan iti mula nila kay Samuel, sigurado lakit di amatay da amin. Awan nga rudin ati nagpipintas a kalapati, mami. Ay, wan anak. Sayang ti kwarta nga inggatang ni dadim. Di nan tumat ngamin kayat agumatang iti kanenda. Iso makaadayuda mapan agbirok iti kanenda. Anya nga, di aramidan tayo kadagiti natay a kalapati. Kapilitan nga ikali tanaka panganda iti sabidong. Apay pinatay mo dagiti taraken ko akalapati. Sika, lakay Samuel. Nay, taryaw. Adyat sasawa mo. Pinakibiyakak ay dagiti kung kuna makalapatem. Nasabidungan da amin. Basol mo dayto, lakay Samuel. Apay, imayak aya iji balayaw. Ta sinabidungak dagita akalapatem ay nawaw. Winangam nasabidungan iti mulam. Iso na tayo da. Kaya't masawan. Imay nangan dagiti kalapatim iti mulak ana esprian. Maragsak anak. Ay nawaw. Tapay ngamin na nag-spray ka kadagiti mulam. Kuton, tinispriak. Ang mapay ngamin na napandagiti kalapatim. Saan mo mo't siguro ang mapakan ida? Isong agbisinda kat mapandag kaan iti mulak. Ay nawaw. Awanon tinabati kadagiti kalapatik si kalakay Samuel. Binantayam ko madagiti kalapatim tapno sanda na pa ni jibangkag kaw. Daytaki din agbambantay tararamidag. Ay nawaw. Nalipatam ka din jibagam kanyak. Bantayam day ta kalapatay di tabangkag mo tabugawam no may damangan. Kunam. Kat isumot ti rumbang, sana ya? Bantayam mo't nga ruti kalapatim. Tapno sanda mapa ni jibangkag. Ay salbag ka alakay. Nag-spray ka mo't di mo yung bagbaga. Ay nawaw. Amok aya. Nga may agkaan dagiti agtatakaw a kalapatim. At danto aldaw mo si kalakay. Manipod ita. Maday mulak. Ikak iti sabidong. Kaning kapay gumatang iti adwa kalapatim. Anya ti kuna nila kay Samuel anak. Ay, bantayak ka nung dagiti kalapatik. Tapno sanda mapan iti bangkag na, nanang. Mabalin na pudno ti kuna na nagsabidong. Kaputado ti kuto na mangitaray iti mula na. Pati kalapati kun nangandamay ti so na sa bidungan na. Ay nawaw. Sayang dagiti adu kalapate. Sapay, nagpipintas da. Ay nagrawa mga min dagiti kalapatim amangan iti bimlad abalatong ken irek. Do saan nagaburan. Mabisinda. Tadi mo mga min igatangan iti feed sa para iti kalapatay. Gumatang kayo kadipa iti kalapati, daddy. Ay, saanan. Ang mga mangandamanan iti nasabidungan. Sayang. Sapay nagngina ti kalapate. Imbaga nga min nila kay Samuel, akanan dagiti kalapatim timula na. Ngamsan mo mat ngain kan kano? Tasaan mo nga min amula ti maperde. Un nga rod. Dagiti nga rod kalapate ko, tinatay.
Isu amadi, no tila ang adda iti panunot mo, kat bukod mo apagsayaatan, lakay. Ay nawaw! No agtaraken ka manong Dario, di saan ka makaperwisyo iti pada matao. Anya nga ita, imbes nga umado ti kalapatim, saan takapilitan nga ikalim. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ka diti rungrungi itam. Ni man la kay Pedro bakit? Sana makabalbalikas ka laklakayanan. Rumbang ka di arungi itam ti tao nga da diferensya na. Marayawa nga ron na makisarsarita kang kuana. Di na mabalikas ti letra R ke letra S. Pagbalinan na mata na I ken SH. Ay nawaw. Tinanakam a tao, saan na akat katawaan no andaman pakapilawan ti pada na a tao. Agyaman ka tasaan asikatikas jay loko. No siyak tikas jay, ja rumrumwar ang makisasaw iti tattao. Katawaan da ko na. Saan anasayat a katawa am ti padam a tao kunakmanan. Bakit? Ilutim man tigalo na dito. Ha? Mailot aya matigalot lakay. Saan? Ito'y sapatos ko. Ilutim tikuldun na. Ay iti kayat mo asawan. Irotak ti kordon ta sapatos mau. Ay nawaw. Ewan, nasakit kami timak ta. Nasugat. Tsak makasiklot. Maala, isidig mo nga raw tay sirot ko tay bagbaga makordon ti sapatos mau. Tikyo At tapay ka binda, papadak. At papat ko katakot. Oh, lugan kayo kadi dito'y lugan ko, tata. Pag naadlukan mo palok, tita ka di nagsapalan titalan, wano ichay ayan ti maichi na atalan. Nya nagtsapalan kun maichina, tata. Nagsapalan, dito tayo, wano ichay maichi na atalan. Kaya tiyo saban, nagsapalan wano ijay ayan ti maisina, kasta. Katsakatod, tuwag amin ti luta ti pagnaan ti lugan titoy. Ruta ko na mo ta. Ay depende. Nada pasahero adum sa iti nagsapalan ay ka ijay tiyo muna. Ngimno adala ta pasaheros iti pagsinaan. Mabalin la ti mangrikaw tapno makapan mo ti pasaheros iti nasawa pagdisagan tata. Di pa kaglikos-likos tayo to kwa. Agrikos-rikos ko na mo ta. Unay kitaglikos-likos ay. Diyos, Day, apa yan nakasla na liday ka? maluwam kami ni Sose. Katawanak no katsay nga tatsawak ngay. Ay na, saan mo nga italtalaglakay? Di ka lamarwaman iti dayjay a tao. Kat no nakarwa managuyaw dayjay. Kasla awan mo't pakapilawan na. Ulay no nakatsuti tao katawanak. Ay na, saan nga agsigsiguro nga agnanayon nga awan, ti pakauyawan na mo't lakay. Ay, tsopla no dato pa.
Amo na nga lulan nga kasto ti katsatsaan ko kat katawanak pa lang. Ha? No kasjay laeng ti tao. Addan to aldaw amarik na met ti iparparik na itipada na a tao. Ay nawaw. Damag ko akat katawam kanu nila kay Pedro. Kapo iti kasdya pa nagsasauna. Ay nawaw. Nakadamagan mait. Iti asawa na. Imbaga na kanyak idinagsabat kami ijedalan. Pati ka di day dya bakit? Kat sintiran natin pa nagkatawa kag pay sumait. Kasanun to? Numadanon to ti aldaw nga addan to met pangkatawan daken ka. Ay Ah. nawaw. Bang katawan da ko makanya ngay mait. Jay kunadan. Saan nga agnanayon ako kwam amin nga aldaw? Kaya't mo asawain, kuhuak ita. Takukuan tumot nila kay Pedraw. Ibaga talangan na kasta. Di mo laam mo dagiti pasamak. Ay nawaw. Oho! Uray niya ti mapaspasamak. Awan to ti pangkatawan ti tao kanya. At nangawish kanya kay nakagkalpintilo jay bagil nga ile. Ay, mapan ka kade. Kat adayo mat ijay lakay. Ay na, sayang ti alchaw. Awan tagpaalamit ti balay na. Ay, kaano ka kadi ang mapan lakay? No pikat. Machapol nga itsugot ko ti palakan pagkiwal ti chiminto. Ay, so kadi agim batang ka iti baro apalam. Wait, iso ti pangalamata kiti pala nga kinatang ko. Ay, ada ka di kadwa mataga dito lakay. Awang galod. Hangga po di tabangil nga pulok ti kadwak. Ay, aga po di tabangir apurok kunam. Wait. Aglogan ka kade tata. Wait na to, agbiyahe ka. Agbiyahe kami ah. Isungarap nga da kami dito terminal ta. Guro uray kami iti pasayraws. At lukadak ta mapanak iti kapagkaile. Ikalkam te palak. Pangananwan nyo nga iti pala, tata. Utsalang nga pagkiwal ti chiminto. Anyak ko nam. Pagkiwar iti siminto ko na mo ita. Pagkalod, pagkiwal ko. Ang kay nga ron agtugawin tata. Isimpak na kiti gamit yaw. Dito yan. Pala. Wey, tata. Ada iji nga to dilugang ka, di palayaw. Kakadayo tayon. Pala, kudak. Ada nga ron iji nga to di pala. Ingkargak ijay. Pampagag man kinapig sa tilugan na ta. Ichantig na. Asus, agad tayo tilugan. Hay, pala! Pampagin nyo matay. Kudak ka tituya ko. Napay nga di mo ichalteng. Kakatayutan. Kunak no pala ti bagbagayaw. Para ko na yun ah. Yamok pala. Kapay ko mga damagag ti palak ngay. Kaya mo kay kalkam ti nga to. Palag to pa'y pilit lugan mo no ti mo chaldeng. Mapala yung aya. Para ko na yung amin, tata. Yawat mo ti palak ta. Magnakon kag suplay. Langkong ka talaga dahil nga uche. Ay, ingkakalanan sa nga chaldeng ti lugan na tadtayaw. Chalpak. Amo na nga lodan nga dya, makapalpalikas nga talaeng. Heh, maliksyon na kumabot tayo dya, ta. Mali na naman, no, kasano mo ti kastoy. Oh, anya ka di ti pampanunutem anak. Ay nawaw. Apay nga ibagada iti kaadalak anak uyaw ni daddy. Anya? Imbaga ti kaadalam nga ubing dayta? Isumit ibagbagada. Sino ka naman ang tinuyaw na anak? Jak din namag, mamita mabainak. Ibain ko ti aramid ni daddy. Saan anasaya ti aguyaw iti pada a tao anak? Saan matarumbang nga ikabain mo ni dadim Di mat aramid na amaditi ibain ko. Amom ka di analiday ti anak ta simmangpet. Ay nawaw. Apay ka na. Ikabain na ti panangibaga ti kaadalan na anauyaw ka kano. Asino ko mati, noyaw ko? Kung anya ko ma?
Dagiti katawa nga da diferensya na tao. Naa, tapanaguyaw ti kasda aya. Apay apagragsakam akatawan dagiti tao nga da diferensya na. Kas kumakan ni Tata Pedro, kanayon mo akatawan kan lukwan. Kas kumay dya imbagam nga agparpara, ngam saan mo nga insardeng tilugan, takayat mo lang alukwan. Nagnagnapi man na nagsubli dya tao. Makakatkatawa kiti itsura na nagpampag itilugan ka. Hindi dyak insardeng. Kita man day tangaramid mo. Amom lang arudan asaan ang makabalbalikas. Ay na, di kalakot maasyan ken kwanan. Ay nalpas ka de, enti balay nga aramidan yaw lakay. Chan pa, ka may tuwan papanak panay. Tsak kaya tayo nga aglogan iti pagluklukan na ka ni Jose. Ne, taapay madlakay. Kasano ka pala aglagaludan. Di na mo ichaldeng. Kinat katawadak pa'y. Nagtubli ka nagnagna ta nailapos mo tan. Ay na, inggaraw naman ang tinangrabak ken kalakay. Saan nga labak tayo dyan o di ka panaglukaw? Sa balit ti labak ka panaglukaw pa ka. Ada pa kuyog na nga uyaw ti inalamid na katsak. Napanan ni mami. Tsak amo at, apay. Kasla maulawa, kinasakit iteltel ka. Agidda kayo, tayo nakayaban ni mami. Ay, sige man nga raw, tani. Ay, na, maulawa ka talaga. Hala, kaslagpiwis kayo mo tan. Ay, ala, ayabak nga ron ni nanang. Ay, mami, darasan niyo. Ay, Apay ka di anak, anya ti mapaspasamakan ka. agpipiwis mo ni dadin. Ibaga na ang maulaw ka, nasakit ka nung titalto na. Apay yan nga, intang arudan, darasan. Napanog ako, mami. Itayak pa nga aming nagtartaray. Sige, sumaruno ka nga arudan. Ang mga nanya ti mapasamakan ni dadim. Aginanak pa, napanugak. Impanyo ka numat nila kay mo iti ospital ay nawaw. Ay, wala na. Na-stroke. Paralisado na na. Saan nga mo no agsubli ti sigod na kasasaad na. Nakaruti pa naga-stroke na, nana. Ay, sigod ka di high blood. Tsaka mo pa yan, nana. Saan mat nga minanagpat-pa-check up ni agulaw-ulaw. Ibaga na kami nagagangay ka nulang, tanabanog. Eh, taka na stroke la ka nga rod. Ay, sus ka, si mate. Tinakas, sana magakutiti ka kudwat bagina, nana. Saan pa yan namawatan ti panagsaunan? Ay, anya. Napakaruan ang rod no kasta. Agawid tayon lakay. Agsubli tayon tumanan para iti therapy. Anya lakay, tsak mawawatan ti bagmagam. Agawid tan, tsak magmawawatan ti bagmagam ay nawaw. Apa kas tati panagsauyo, daddy. Sana mawawatan. Wala. Di awawatan. Katawan ra. Kakat-katawa kayo, mat. Kasanungin na daw may diti balay kat kasta kayo. No kasauda kayo. Di da maawatan ti bagbagayo. Ay nawaw. Makakatawa iti style yo. Saan ang maawatan unay ti sa uyo? Ay, saan mo arumbang akatawan ni daddy mo anak? Saan mo't ang maawatan ngamin ti panagsauna? Ay na, kasla isumat lang akat katawaam no kasta. Katawaan ng tupa, idi ni Tata Pedro.
Papayak pete palayso. Ay, tata. Ay, dumanon kayo Adda ka di maipaay ko kada kayo. Tatapak ko nga insang pet mo kanon ti atsawa. Ta pechita kuma. Ay, imbag man tanay sa mirayo amang pasyar iti asawak, tata. Karto patayaw. Isto ka trumpagag chichitakit tayo. Agyaman na ka, tata. Da kayo ti kaunaan anang bisita iti asawak. Kupusta ka palok. Ato sa palok ta talaga kakasta. Palag pumipyabat to papayag palok. Magawanandag tata. Sat kadak tsaw pay palok to palikatat ka. Tsak utay bawatat te pagpagam. Ayo, ay, hinat ka dawak. Kinasayat, panagpuspos ayaw. Pagkawatadak. Ay nawaw! Saan anasaya at timang katawa? Taamangan no ti katawa ket agbalinto alwa iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nagpipintas ti mula balato ang kanutong lakay. Sapay kumata sa anda ang masaksaktan. Bara nga tamayat matirurubwatan da. Nawan lakid di timang pirde. Kurang lang ti pakalatkat ti utong. Intamang kiti mangala iti pakalatkat aruno wano sa nga ti kawayan. Sa tulat ta ti mapanen, inkakaglaban. Ado tinamurungan ta. Nasayat mat nga rod no si kan ti mapan. Tapno makalabaan. Ay, kasi kamat no sumurot ka pailaan. Ni, apay nga ilikat mo ti taliti kalding lakay. Ay nawaw. Ay, basitan tinarabar arot. Masapol nga ibulos ko tapno mabsugda ka na yon. Tapno sanda kumutong. Nagado amula ti kaaruba. Kasano nagperdida. Ay nawaw. Uray at awan da. Ada na pananda. Nakita. Tanakarikap ti balay da. San anasaya at dayta pampanunutan lakay. Kaasi mati maperdyan ti mula. Apay mula ti sabali ti panunutan. Ti kalding ta Kumutong dan no nakapagod da. Kababain nga rudmat ka dagiti kaaruba no madadaal ti mula da. Ay nawaw. Ay na. Awang bibiyang ko. Apay akastoy mutan ti mula tayo. No jak nagkamali. Kalding tinangan iti mula tayo lakay. Awan mat kalding nga nadanon ko dito itay. Nalabit nga iti nabsugdan. Pimanaw dan. Ay nasayang pa dagiti utong kun balatong. Ninamnamak nga daylakok. Santa kalding tinagnumar. Asino nga tati akin kalding iti may nangan. Ay nawaw. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda.
makipagudyo man ti kalding yo, takin nan ti kalding dagiti mulam eh. Imbag katasanda nga ibusen, ay nawaw. Nay, manang, nakita yo yan, napantikalding may. Saan mi nakita? Taka na yun kami arumrumwar amapan iti talon, wano bang kagmi. Saan mi amabantayan ti mulam iti asidag ditoy. Nay, apay nga ipapagudyaw. Ruot mo tikang kanin tikalding may. Saan mo't amulayaw? Ngam, mangan mati kalding iti mula. Amangan no mapanda iti ayan ti mula, kat kananda, sayang. Ay, kung saan? Nasingpit na tikalding may. Saan damang mga itimula? Kastagayam, saan da amangan iti mula? Wait, di da kayat. Ruot ti kananda, manang. Apay akastatil lang nga masimangpat bakit. Nagkita kami ka ni John. Imbagak nga ipagudda dagiti kalding da, ta amangan no kananda ti mula ta. Kahit, anya nga iti kunana. Nasingpet ka no ti kalding da. Saan ka no amangan iti mula? Ruot ka no laeng ti kananda. Anya? Adda ayan nakam tikalding tamo na tilisyan na akanan. Iso nga ron, amasurunak iti daychay atyon. Gaputa saan da ngagmulmula. Di da mo tiriga ti agmula. Ay na, di dala maasyan kada tao man. Nadamag ko akinnan ka no ti kalding timula damanang Sonya kan manong Victor. Ay nawaw. Saan naman takin na namin? Adda na bati. Sa may sa. Sanda nga mo akalding tayo tinangan. Tado mo tikalding tagaruba. Ngam kaasi damat. Ipagod mo kit din iti kalding. Anya nga ipagod nga bagbagamit. Kakaisuna naglulukmag na ipagod mo. Kasanumat no maibos da timula da. Saan nga road? Diyan la ugot na ti kananda. Uray ugot la ang tamadang ranmat. Maapiktaran ti panagbunga da. Ay nawaw. Pare, Victor, basit mo tita tinaglakwam. Kasanokot kin nanti kalding pare. Apa yan, nagpakananda mo titi kalding timulam ngay. Sayang, pare. Ay, no kumakalding ko. Nasayat ko ma, agam saan mait. Anya. Apa yan, di mo pa ipagod ti kalding, ti akin kalding. Adamot mang ibagaasan da kano akalding. Ken, no damagamot dagiti akin kalding, ruot kano ti kanenda. Saan kano amula? Ay, no siyak pare, jak ipalubos a bulos dagiti kalding tagarubak, no adamulak. Naglalay nga ngay. Ay, nanginan tumot ti baro taladak ko matinalawa abangkag ko. Nagdakkel ti gastos mapaladan. Aday surok nga ramiday, tapno di marwam dagiti agibulbulos iti dingwenda, nga agperdi iti mula, pare. Ha, anya ti aramidag pare. Inaksay baga ka ni Kapitan. Taiso ti mangibaga kadagiti kaaruba nga ipagod da ti kalding da. Maibus dan tumanan ti mula ta no agmula ta. Ay nawaw. Binaganidan ni Kapitan ngam natangken ti ulo da. Di da pay lay pagod met. Jay labagbagi da ti amuda. Inton kun inaramid ko timbaga ni pare Dani. Saan mo pa'y ngar aramidan? Ikampay da ti gundaway da mangipakod. Ay na, wen. Kasaritak pay ida itinasaya ta ipagod da ti dingwenda. Wan makisarita ka pa'y nga umuna. Bareng denggenda ka. Ay, dayta ita ti parikot. Sulpeng dagito akaruba. Naglulukmag dagiti kalding ah. Masikog pati daduma. Ay na, nawadwad lakit iti paglakwam lakay. Wala. Plano ko agpatak dari tinalawa akalapaw apagyanan da. Inton aganak da. Ay na, ayat akitanan. Nagdate da di makil si ka. Iso amayat no bulos data na partak ti dadakil da. Ngum no pagod da, awan na. Awan ti kasta kalukmag da. Pagmayatan ti kalding atarak ta sana magatang ti kananda. Iso nga ro da nagtarakenak iti adu kalding ay nawaw. Makisarita akman kada kayo no mabalin, John. Ipagudyo ko matikalding yo ta agmula akmanan itinatnateng. Ni, di mo ti sasawa manong ah. No ipagod mi di kumutong. Samay sa ibagakken ka. Sana kaya tikalding mi timulam. Ruti kang kanenda. Ay, nagsayat ka day ta akaldingan no saan amangan itimula. Adang amin nakam tikalding ko manong. No danakam da, saan da kumakinan ti utong kan balatong amulak.
Apay nakita makalding ko ti may nangan itimulam. Agsipod tabulos, ken asidag kayo iti ayan timulak. Ulitag manong ha. Sana kaya't ti kalding ko timulam. Mawatam! Oh, nakasaum ka di idala kay. Wen, ngam di da kayat nga ipagod ta kumutong ka no. Ay nawaw. Anya lakit din dagita at tao. Agmula talata. Tamakita no di da makonsensya. Ay, anya pa ngay. Isa mirata abantayon no kas nga awan aramiden ta bakit. Ay, pero wisyo iti pada da tao ti aramid da. Bareng sana kanen amin ti kalding ti imula ta. Ibangkadakit din, asaan akayat ti kalding da ti mula? Ay, nakakita ka mo't aya iti bulos akalding asaan amangan iti mula. Ay, nawaw. Sigamat ti masabat ko. Mang Danay. Simabali kamat ita. Limok magkamat. Ay nawaw. Pakakitaan ngayon masinsiw mo da tao manaw. Anya ka diti trabaho para eh. Ang damot basit negosyo kung ano ti kalding ko. Sika nga eh. Makinaltalo nakmat. Ngam, adabay papanak. Ada nang awis kanya. Ngayon kami kano karpintero. Imbag tamanusan nyo, karpintero ka nagrigat. No siyak, ay, diyaman anusan. Imbaglangan na. Ngam tayo awan trabaho. Rigat, no kasta? Nalastog da ito yatawa. Nagmayata pa subsubat. Oh, nakapasyar ka mo't dito'y balay, pari dani. Ada papanak. Ngayon kami karpintero. Ay, kaya tso ka din nga esprayan iti sabidong nagitimulayyaw. Ta adupay kahit tinabatek. Ay, kayat mi apare. Iso payagatangan, tanangina kat ti pag-spray iti mula. Mayat na gito'y tanasamay nga agas. Patay na, nagiti insekto na bengbeng. Hanggang saan yung pay nga apitain no kay si spray Urayin nyo pay nga agbaw-baw ti agas, sakbay nga apitain. Ay, una pare. Kat agyaman kami unay kan ka. Amok kami analogi kayo iti da ito napalaba sa panagapit yaw. Ta kinantikal ding timula yaw. Ay, naiso nga rod pare. Parikot na kita akalde. Naipagagayam ni John nga ado ti kalding na, agpaiso ka di paray. Iso ti may nga tapak nga akin kalding ka nagiti umay mangmangan iti mulak paray. Saan mo kadya kinasarita tap na ipagod na paray? Namin ado na kinasarita agam saan ka nung agkaan ti kalding na iti mula. Taruot ka nulag ti kang kanenda. No saan nga ron amangan iti mula ti kalding na tulungan ka na mang-spray ti mula paray. Kitain tano di mapiste amin nga insekto amang pirday. Pudno ka di matulungan na kag-spray paray. Nasakit nga ti sikat ko itakan sakak. Ay, nalambagan sa, hindi natulwanak. Nay talaga yan pare. Ag-spray ta. Kalpasan tang ag-spray. Mangitoon tamat iti may nga jing. Ay, kayo na pare. Uray baga kaniba kay tamang party iti may saan ni tiba manok. Pulutanin ta pare. Na-sprayan tamin ng timulan pare. Imbaglaki din tayo may kapare. Sana problema na giti insekto amang perde iti mula. Eh kung na pare. Inton sumang puwetak nga gapo iti pagtatrabaho. Umay ka man ng pasyaran. Nagsayaten pare. Inton umay ka agparti tamanan iti manok anitib. Dahita ka ti kayat ka pare. Tinula anitib a manok. Ay nawaw. Basta si ka pare. Ipartyan ka itinitib a manok no may kagpasyan. Agkukurot mo tandag iti kalding tayo. Isus, Sapay amin da. Pati dagiti urbon ti kalding. masapol ngayon ng ayaban ti veterinaryo. Sayang pa, dagiti naglulok magkakalding. Darasam nga rod lakay. Sapay je pala ang ili di ayan ti veterinaryo. Win, agmuturak! Sige nga rodan lakay. Darasam. Oh, ayan nga ti veterinaryo. Danapanan na. Imbilin ka, nga umain doon sumangpait. Ay, nakasanon. Agnangabit ang dagiti kalding. Ay, nawaw. Inot mo tinamatmatay dagiti kalding tayaw. Sayang pa'y dagiti kalding tayo. Anya nga ta tinapasama kadakwada nga ay. Anda nga ta sakit ti kalding takalaat mati pa nagkukurot na.
Naibaga ti veterinaryo ana sa bidungan kano dagiti kalding. Mabalin kano ana kapanganda iti na-isprayan a mula. Ang uri ka man. Nagsabidong siguro ni Manong Victor di mula na. Ay, kumprontarag na jay. Nagsabidong nga ta. Wine! Ay, pabayadakin ko na dagiti kalding ko nay. Mayat nga tamang bayan. Hindi na kaya't idarom kaon. Apa sinabidongam dagiti kalding ka? Sika, manaw! Nakita nakaya na pan ijbalayaw anang sabidong ka dagiti kalding mao aber. Naibaga ti veterinaryaw ana sabidongan sa dagiti kalding ka. Sigurado asikatin ang sabidong manaw. Nag-spray akiti mulak. Saan ati kalding mo ti sinabidongak? Saan ka de nga imbagam asaan amangan ti kalding mo iti mula? Taro ti kang kanenda. Ang nag-spray ka iti mula makunam. Nairaman ana sprayan ti root. No kasta. Aminam nga rod ngom umay ti kalding mo dito yan ti mulak. Umay mo kitaan. Awan ti ruot ti mulak. Tadyak ipalubos ang maruutan. No kasta, nag-suicide ti kalding mo ta imay dakin ang ti mulak. Sakbayan nag-sprayak. Impakasik nga ipagod mo ti kalding mo. Sana ya? Kaya sino ita ti pabasulan? Iso, nag-suicide ti kalding mo. Ipatag mo tinagbanugan ti kaaruba. Ta isudan to ti mangtulong ken ka, inton sika ti agkasapula. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uy, gumatang ka ni tilakok a pagpapintas, Julia. Awan pa'y kwartak. Sapay nangina matilakom ay nawaw. Urig da kita, iso anangina. Effective. Kaso kumakadagiti o pagpapudaw, nasamay da gito ay. Uray na samay, tawan mat nga rod kwarta. Ay na, utangan mo. Basta di mo tartaran ti utak mo. Ay na, wow. Saanan? Ingkalapadasan nga ilako iti sabali. Diyak ngamin kayat tinangina agatangan. No gumatangak, diyay nalaka. Tayo ti umanayan ti kwarta. Uy, girl, di ka agaramat iti nalaka. Amangan numakadadaal data iti kodin. Order ka kadi, tinakita mo iti Facebook alako a pagpapintas, manang. Wen, imbag tanala ka ngam tilako ni bakla. Wen nga mada nakadamagak. Asaan ka no anasaya at tidaduma alako iti Facebook kuno online. Apay kumaasan anasaya at ay nawaw. In video da pay. In video da no kasano nga aramatan. Day tamat timbaga ti kaaruba tayo, manang. Saula siguro ti saan na nga mo ti agonline day ta. Ay kakaditimba yan day jay atao dito'y balay, Julia. Di mo mo pinastrag. Ay, adalain tulod na nga order ko iti online, nanang. Anya nga day jay aginatang mau. Day, nagpasit sa mga abalkot day ta. Ay, nawaw. Ay, pagpapudaw kan pagpapintas, nanang. Kat, epektibo mo lang at adataing kagagatangan iti online.
Ay kat padasag ananang. Mga no makatumpong kay ti sana nasayaat. Saan mo amay babaway? No addam maday ang mapasamak ken ka. Di mo maamaw no sa dino ti pangisubliam. Kasla kuminkinis mo day tarupang, Julia. Nangalami iti inaramat mo, ah. In-order ko iti online. Nalakapay. Uy, alwada no online. Sana nasayat day ta. Saan mat siguro? Ay nawaw. Ay na, jak dadadailan ti panagtalat mo iti online shopping. Basta ti paggatangan ko jay ko maligit seller. Adangamin ka no san aligit. Ay na wow. Ang padasam na taday tanalpas mo nga in online, ah? Saan ka ngagdanag? Mayat tinatumpo nga kapag papintas. Nalakapay. Manipod-ipol pulagid mo dayta ginatang mo akong kunam nga online shopping. Dayta mula sarming ti sangsang wumon. Saan nyo kadya kayat ama ka manugang kayo itinataer ken baknang tatang? Ah, kanya ti kahit mo asawan. Ada nga pinsimang pat dito'y lugar tayo abalikbayan. Kayat ko tilumungaw iti rigat, isong agpapintasak. Tapno inton makita na, siyak ti arman na tatang. Na, una yan. Ay, kasanaon, no sana kaya ti balikbayan tinapintas. No ngay ti kayat na kajin na ummakan nagagayt. Oh. Tatang, sa anak ka di ana emma? Ay Ay nawaw. na. Amom, ti kababalin mo. Ingka kagdalos. Intun umay ti bagbagam abalikbayan, madismayan, makita na ti ugaling. Nakitak matikon ko nam abalikbayan manang. Ada dita asidig ti store. Ada ka sarsarita na. Ha? Anya ti aramiden da dita store ako nam. Adamat ka duana. Umin-inom da iti soft drinks manang. Ay, masigurado nga amo na dagita. Pinainuman na ida iti soft drinks. Ay, mapanak man ijay. Inak gumatang iti shampoo. Ala, mapan ka dijay akastam manang. Nagkiting da ita short pan mo. Ay nawaw. Taapay, aber. Bagay ko matata na po daw ti legs ko. Ay nawaw. Hala, kasanon, no saan akayat ti balikbayan ti kasta pa nagkaukawas. Apay ko maasaan. Ti importante, makita na anapintas ti legs ko. Ay, Julia, di ka man pumanasyar ang naka-shorts iti nakikit-kiting. Kayat ko nga ro da makitak ti balikbayan, tatang. Di ka lagbain. Nagpuskol ti pulpulagin mo iti rupam. Sursor ka sursor. Ay nawaw. Kasano nga ro da makita dak ngay no jakmat ag sursur. Ay nawaw. No makita da ka asursuranda, asino ngay matimayat, oh. Uray kitaan nyo, tatang. Umay nakto arman ti balikbayan. Ay, di ka man nagsigsigurado. Basta, kitaan nyo, tatang. Sapay damag ko kat dakkel ka no ti kwarta ti balikbayan. Ay nawaw. Apay ko manudakal. Siyak to ti mayranod, ah. Ay na, di ka mang namnama iti angin. Ay, papanang, Julia. Ada ka man dito igiti kalsada. Agpaspasyarak laeng mat, ah. Ay nawaw. Ay na. Apay ka di. Imbag ka pa. Ay, tagpaspasyarat aramidam. Oy. Uray si kamat. Kanayon kamat nga agsursursur. Numunat ang nakapayong ka itinagdakkel. Ay nawaw. Oy, agsusursurak tapno makalako ak. Ngam si kawan mo lakom. Uray awan lakok. Ngam ibagakkan ka. Addan to nasaya at agasat ko. Ay, anya nga dito agasat mo na pintas. Tabarang mairano dakto. Ay, saan ang mabali na may ranod ka? Tas sa bali na ito'y abanag. Sa bali abanan? Oh? Maamuam to, inton mapasamak, tinamnamag ang mapasamak. Ay, nawaw. Ay, naibagamon day ta ibagbagaman na sayat ang mapasamak. Ay, na wow. Adaman damagakan ka? Am-among ti balikbayan, saan ka di? Apay aya. Ay, wen, adan sa mo plano na makiasawa dito eh. Sakbay nga agsubli di Amerika. Aksubli jay Amerika, kunam? Flang! Kasta ti damag ko. Itugot na kano ti agbaling nga asawa na. Nakasatan ti agbalin nga asawa na no kasta. Psst! Hoy! Napauloy makamatan. Ah? Ay!
Adala na lagip ko. Apay tarupam takas na naglalabasit mo tayo. Madlaw ko nga ron nagbaniit matan tatang. Ay, apay nga ta. Ang mga no na alam iti kasusursur mo day ta. Hijak man ang mo tatang. Nga, adaman damagag. Amuyo ka di nga agsubligayam ti balikbayan ijay Amerika. Inton makaasawa. Kahit anya ko ma. Kaya't ko asyak ti mapili na. Tapno makapanak mo ti ijay Amerika. Ay, uray ka sa no ti ayat mo, no di na ka magkayat. Masapol nga agpapintasak. Tapno into nagkita kami. Siyak to tinagasat. Ay, kakaagdalos ija rubayan ta nagrugate. Kasanaw, no ada umemang sarong karken ka. Nagrugate, tilunglungan tayaw. Daytoy pa'y rupak ti papintasak. Sakbay at ti arubayan, tatang. Ala, apayan manang. Kaslain tuno matanday tarupa, may nawaw. Ha? Kasanwa kaslain tuno ako nam. Ala manang, nagngisit matan. Nadadaal sa matan gapo iti kabkabil mo, ay nawaw. Ha? Inakman kita ni ti Sarming. Ha? Apayakas to eh. Ngimisit matan ti rupag. Ala, amangan no nauram day tarupa manang. Ay no, kasano day tuyan. Kasano no umay dito iti balikbayan. No umayakas ta ti rupam, amangan no madismaya. Di nakman isaman. Tulungan nak, no anya ti aramidak tapno agsubli ti rupak iti sigod. Di kan tumat-map-map na kitintad ti apo kan kakasasaad mo, takayat mo pa'y abaliwan. Ay nawaw. Apa yan? Nagisit mo tatarupam. Kasta mo't karugit ti arubayan tayo. Tadi ka pa'y nagkarkaraid. Umayak man. Ada kayo kadi. Mabalin ka dito umay. Day sa mabalik bayan tayo jay. Ingka kitain. Umay dito iti balikbayan. Ay, sige, inak paunagan tata. Ay, paunagam akas to ti balay. Di ka pa'y nakaidalimanag. Pati tarupam nagnisit. Amangan no pumanaw no saan ko paunagan tatang. Inak pa'y paunagan. Ay nawaw. Umunag kayo manong. Pasensyan at adyak pa'y nakadalos. Ado nga minti naramid ko. Apayakas na ti rupam. Ay, nauram lang daytoy nga may katumatlaang. Adala nga min naikabil ko iso ang imisit manong. Kasta ka di? Umayak lang ko magpasyar dito'y balayo. Ay, umay kalata manong. Silulukat ti balay mi apagpasyaram. Bareng maulit kung tupay ti pumasyar. Uwan manong. Umay kayo lata. Sige, mapanak pa'y. Apay at timakdal kayo dagos manong. Agsarita tayo pa'y Ang subliak tulatan, at dangamin nalagip ko. Iso amapanak ko. Di mo ka dinadlaw, akit kita ni Dave na kita agkakaiwara dito'y balay itay. Ay, nadlaw ko matatang. E di nakita na dagiti kay wara arugit. Timakdar kat imbaga na amapan ka nun. Mabalin na kaya't na kumasirpatin ni Manang Mau. Agam, kastoy mo tinakita na dito'y balay. Sa maysa, idi nakita na ti rupa ni Manang ang imisit. Kasla na durman. Nagarama takiti pagpapintas. Tapno maban ni itak ti balikbayan ang baliktad samat tinapasamak. Awanan, saanan nga agsubli ti balikbayan. Uy, apayin! Kaslamatin intuno abangos tarupam! At dakit din nga imisit. E di nagipulagi dak iti ginatang ko iti online. Ay, naku, naktumakan ka! Saan nga min? Nga amin ang magatang iti online kat mayat! Anya ka diti usarak. Tapno maikat ting imisit iti rupa. Ay, itunong manan! Anya? Ay, ay na, medyo mabayag dayta, tanauram. Ay na, no saan ko lang kumakinarkargan iti pampapu daw. Imbis apo mo daw, saan matang misit kit din. Ay nawaw. Ay, no nga min agaramat ka itikas jay. Masapol, asaan ka mainitan? Tapno saan amakset, ti kudil mo.
bayan iti asideg. Umay samat dito'y balay. Kasta ka di? Sige, tagsagay sayak kan agpulbusak. Tapno saan unay anangisit ti rupak. Sige, tasiputak no umay. Tayo nakpaunagan adagos ti balikbayan, manang. Wanading ko. No addan di taro bayan, inkasabtan kat paunagam. Huston to no makapulbos kan makasagay sayak. Wan manang, kunak lang arudan. Ay nawaw, agyaman ak ading ko. Apay ngay, nakasagaysay kan nakapulbusak ngam awan pa'y matibalik bayan. Ay nawaw. Nakikitak met, ano pang tibalik bayan ay jay bangir abalay. Tayan ti karo ba tayo balasa, ang anak ko? Anya, iti ka di balay da Carmen, tatang? Nakita ka pinaunag ni Carmen. Ububing kan napimpintasak ngam ni Carmen, tatang. Wine, napimpintas ka, di saan ang imisit ti Rupam. Ngayon, hindi na pan ni Dibiti Balayda, nadalimanek siguro kung nadalos. Iso nga inulit na sinurungkaran ni Carmen. Nagkasatan ni Carmen. Ay nawaw. Ay na, uray kasano ti aramidam iti bagay, no narugit mo ti aglawlaw mau, no ti balay mau. Kas laro pamitlaang ti arubayam. Ay, nadamag mo ka din ti Baruan News. Ha? Anya ka di adamag da ita. Ay nawaw. Ay nakalpasan ka dito kalay sa da Carmen ken balik bayan alakay. Ipagnana ka nun, ti papel ni Carmen. Ito ganda di Amerika. Ay na wow! Siyakla kumatikas di kagasat. Dahil di ito balik bayan. Kidayak lang aruden, di na amat kayat nga Arman. Ay nawaw! No kasano ti panangdalos mo iti Rupam, kasta kumamat iti balay kan arubayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo padgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, apaya kas ta teacher ang balasang ko. Kasla da kaguram ay nawaw. Kanayon nak nga minarabakan ti kaaruba tayo ani Jo. Tatang, Anya man ang tinaramid na ka? napanakit dinin sabit ti bagko iti sanga ti kayo. Imbag tadayng baon ko anang uli. Ay nawaw. Di mo to asid ganan no kasya ti ugali na. Oray no saan ko nga asitgan, tapagamuan, adan iti asidag ko. Masurunak. Ala, no makitak taw. Bagbagak tapno di na kan sursur to ay. Apay ngay masidag ka manan. Pataya ka klati kang pusok dita yan ti sakam no mayat matlaang. Mayat sa apagtayakan na dita. Anya, di pa'y masugat ti sakak. Kat adalan sa data kampusom. Padasin lang nga rod. Kitaan taman no natadum maglaang no madugalan ti kampusaw. Tsak kayat, no kayat mo dita sakam ti pangipadasam. Ay nawaw, ditakan. Hop! Sigag taray ka. Tadita bukot mo ti pangibarsakak iti kampusaw. Ada na kay baga kanyak anakaro kanun ti lokom ije pagadalan nyo. Ay nawaw. Mamatpati kayo mat iti ibagbaga iti ulbod. Siyak ti patsin nyo. Awan ka di ti kalukwan nga araramidam.
Anya kumangay ti ramidak ang kalukwan. Ay nawaw. Talaga ka di nga awan ti kalukwam? Ori asino ti pagdamagan niyaw. Awan ti kalukwak na nang. Nasing putak. Ulbod nga ro, dyan ang ipadama. Apay ngagkubkubo kayo magmag na lula bakit? Sa kayak sa day tabukot yo ah. Haya, haya, Dayta kinadakil mo sa kayam tibukot kaw. Jakpay na isuraw ay nawaw. Kasanukot makarukob kayo. Kaslamayat apagsakayan. Ay, sana nasaya at isursurom nga ubeng. Asino ka di tinang isurukan kay ti kasta ay nawaw. Naskan kadipay nga isuro day jay. Ay nawaw. Ika lang, tinakaibaga kanya kay ti kasta. Mayat apagkabalyon tibukot yo. Tumakder kayo ngamin ah. Salbag ka nga ubeng. Nasakit nga ro tibukot ko. Dada deprensya na. Iso anak akubo ah. Nadamag ko tinaramid mo iti kubo bakit akaruba tayo. Awan mat inararamid ko. Apay ngawan. Kat no imbagam kano amayat apagsakayan ti kubo na. Joke laeng. Saan kumot asinakayan? Uray saan mo asinakayan? Saan arumbang arabakam ti baket? Apay, ubing akaskan ka tapno rabakam? Jak mat sinagsagid. Awan mat madingay nararamid ko. Arsagid kit di tinang ibaga kada kayo ah. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo, tamade? Ay, adaglag-lag to nagdaklakarag. Tiliwak man tay kabel ko itibag ni Jane. Kitak man no niya tiramidan na. Dita, natiliw ko. Mapanak igitugaw na tay kabel ko dito. Inton mga lay ti papel na. Makigtot na sigurado. Nay kabel ko. Pumanawak pa dito. Taresis pa imat. Inton sumrak kami. Kitak man tiramidan ni Jane. Irwaryo ti papilyo kat song bata nyo amin dagiti na isurat iti blackboard, class. Wansa? Ay! Anya day, Jay! Ay, no! Apay, Jane? Apay nga imbarsak mo ti bag mo? Ada naglamis, anak ko ti itibag ko, sir! Apay, anya ti ingkabil mo iti bag mo? Awan mating kabil ko itibag ko, sir. Ngam, idi mangala ko may papel ko. Ada nagkunti iti o nagtibag ko. Kita man ti kargana. Ay, mabuti nga kamang pinot itibag ko, sir. Ala. Joe, sika man latimang pidutan iti bag. Iyag mo ditoy. Sir, uno siya kung timang kita. Nung niya tibagbaga ni Jane na nagkuti itibag na. Sir, karagmet! Nagbalo ni Jane iti karag. Iso siguro ti si Dana yung tunal daw. Masida ayamat ti karag. Ay, nawaw. Apay nga ron nga da karag itibag mo. Nagbalon ka. Kilawam ti karag. Saan? Saan ko nga yung kabil ti karag itibag ko? Ay, nawaw. Sardeng kan, Joe. Asino tinangi kabil iti karag iti bag ni Jane? Ha? Kunayo siguro saan kunto maamuan tinangi kabil. Sana da kami, sir? Op, Joe! Apay nga umis-isim ka dita. Isumak lang ni Jane, sir. Ta nagbalon iti karag. Ay nawaw, nagbalon kay ti karag, Jane. Sana ka nagbalo ni ti karag. Diyak kayat nga igaman ti karag takabutang ko. Ay, nawaw. Kung kunamla kabutang mong, ngam kilkilawam samit. Tapay nagbalon ka. Saan ko naglangarudan? Sana bale. Kuna ni sir, maamuan na no asino tinangi kabil iti karag iti bag ko. Kasano ko maamamon naman? Basta, maamuan na kano. Isuti ko na itay. Di nang tumamuan. Apay nga luar mo amin nakarga ti bag mo, Jane. Labaak ta na ba sa tatang? Inisbon samat ti karag. Karag? Kasano nga da karag iti bag mo? Amo pa yung tatang. Ada siguro nang ikabil Ay, nawaw. Naglukon day tanong sino man.
Imbaga ni sir, adoktalan na kano no asino, tatang. Kasano ang doktalan na kat di namat nakita. Basta, day tamat ti kunana, tatang. Oh, anya tis isa ma'am si Kadyo. Adamanan kalukwan ana panunot mo? Makais-isa mga ron iti napasamak iti pagadalan nanang. Apay, anya day ta na pasamak. Nagbalon ngamin ni Jen iti karag. Di ka man si Kadyo. Apay ko mga agbalon ni ti karag. Isungarod na makakatkatawak. Kat, anya di ko na ti maestruyo. Doktalan na kano ano asino tinangikabel. Ay, nasaya at mat. Tapno madusa no asino ti langgong. Kasanuda ko mga madoktalan nanang. Aguray ka. Kasla da atap ka nang ikabil. Ada ka girumbang ama-amwak, Joe? Agda makita nga doon na labasit ako to na. Ang pipit da ita. Nasakit ti kagat da. Ay, anya nga tatiramida. Ay, amukon. Malak iti silupin. Kargak iti nasamit akindi. Idisak iti asidagda. Paintun makaunog da. Reputek ti silupin. Tay kargak tumanan iti bag ni Jane. Ado nga ang pipit na isilupin. Reputek ko. Kabil ko iti bag ni Jane. Kalpasan na. Kita ito ti agbalin a reaksyon na. Ikabil ko. Tapno kagatan ti ang pipit. Awan tao dito o nagtiklas room. Ay, tinakasilupin nga ang pipit. Ikabil ko itibag ni Jane. Andaarin pa di ka sumungat. Inak pa isubli itibag ko. Intong resis lang ti panang ikabil ko. Agtugawak pa dito itugo ko. Be, ada ka mat dito nagjo. Apa di ka tumulong agdalos ka dagiti kadalam. Sige, tayo nakpa iti opisina ni principal. Tada kitaan mi a monitor ti CCTV iti sango ti opisina, ha? Pimana man ni sir. Mapanda ka no kita ti CCTV. Uy, sapay nakasango dito yung room me. Ala. Oh, apay nga da ka dito, di ka mapantumulong nga agdalos. Ay nawaw. Adda kayo nga rod. Apay nga iraman dak. Katadda kayo nga agdalaws. Apay nagsadot ka. Pag ko na masadutak. Dahil saan mo nga itutulong nga agdalos kat mangipakita na sadot ka. Agawam ti agsaw. Tamakitam to yun madamdama. Adan to pagsidawam. Anya ko matipagsidawak. Jak ibagbaga. Surprise ah. Adda ka di manan madi nga ramidam. Saan ka makalibak, Joe? Ha? Nakita mi iti CCTV ti naramid mo. Nakalukat ti ruangan, iding kabil mo ti karag iti bag ni Jane. Kuwamat sir. Joy. Payaban mi, ni nanang mo taka sa umi, ha? Tinagmimitingan diti pagadalan kat adadu sa ti ubing amang bulbuli. Babaan, iti panaglinis na iti arubayan. Kaya ura iti CR ti pagadalan, ha? Ha? Aglinisak iti pagadalan kan CR. Aglinis iti CR. Masapul nga umay ti namin tunbigat, tapno ipakaamumi ti naramid mo. Si kamat gayam tinangikabil iti karag iti bag ko. Ay nawaw. Oh, apay akas tati itsuram. Napan kayo iti pagadalan intong bigat kunan ni sir. Adda ka di manan madi nga inaramid mo. Iso apaya bandak. Rinabak ko nga may ni Jane. Ingkabil ko ti karag iti bag na. Kat nakita dagayam iti CCTV. Ay na! Unay kan! Kalukwan ti amo! Ayan na sila payag ko na. Nagsakit. Day ta ti maal-ala ti loko akaskan ka. Noan niya ti ipaidadusam. Aramidam tapno agnakam ka. Pinayaban kayo, Mrs. Gaputa. Aday naramid ti anak yo. Intayo iti opisina ni principal.
Naibaga ti anak ko ti kalukwan nga inaramid na maestro. Oray saan ko nakitaan. Ngamno, anya ti mayan nato padusa na. Iso ti ipayo. Tapno saan amarwam nga agaramid iti kalukwan maestro. Agyaman kami, tasaan kaya konsentidor, misis. Palubusak na ipaay tayo kenkwan na tinagmimitingan. Apagdalusan, ti asino man nga agaramid iti kalukwan maestro. Sinalbag, nagdalusak iti katsilyas. Ish, nagrugit, nagkangot pa'y. Sapay awang madanom. Naggagat ka mat ita, Jong. Ay, nawaw. Ay, Joy, gayam ko na nga ikabel ko nga ang pipit itibag na. Jack pa'y na ikabel. Tada pa itibag ko nakabaklay dito bukot ko. Apay dagita. Nagaduan na labasi tarumrumor itibag mo. Ay, nawaw. Ha? Adaya? Anay! Nagsasakit! Anay! Nakagatakutan, anay! Nagaduda ni. Tulungan, nak! Wag ang tilikudak! Magawat! Anay! Kabutan-buti ang pipit. Nasakit ti kagat na. Titakan. Panawan kan. Anay ko! Nagsakit ti kaganda! Ikatak pa itibag ko. Tay wag ko tibanok. Sapay nalawa pa iti dalusak. Sakit din tinagdasalan ti kalukwan nga ramidak ko ma! Anay! Ay, nawaw! Saan ka amang guli? Ta saan nga agnanayon ti panagbaligi iti aramid amadi? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay, nakarubwa ka magaya man. Ika ka di manan agmanicure, wano mangunat itibuok. Ay, nawaw. Agmanicure pa nga muna nanang, sakbay nga inakmat-un natin tibuok ni Dina. Dina, kunam. Saan ka di anak karo aking kitibok day jay tada pulina ni gra. Ay nawaw, kayat naman tabaliwan ti itsura ti buok na nanang. Kulot nga min, iso nga ipaunat na. Ay na, anyala ti tao na ya. Ada mangipaunat iti buok na, ada mangipakulot. Ay, saan mahuawatan. Uray anya di tanti kayat na nanang, basta agbayad na, okay latan kanya. Napanan ka din ni Mami, Lola. Ay, napanangulot. Ay, stay nangunat, iti buok. Saan ko adamdamagan ti aramiden na, Lola? Tinapanan na ti kunak. Ay, nawaw. Ah, ay, ti kayat mo asawan. No sa dino tinapanan na, ta surutak. Ay, jaka mo ta jak mo dinamag. Ay, nawaw. Apay nga minasurutam. Inka ka di tulungan, iti trabaho na. Ay, saan, Lola? Inak dumawat iti kwartana, tada kayat ko agatangan. Kasano nga ino, adayaw, tinapanan na. Ay, nawaw. Iso nga ron adamdamagag, Lola. Amok anapan nangulot, wano nangunat ti buok. Ay, nawaw. Nagado ka nga mong nga ubingan. Inga ka ijayan na daw, brag.
Papanyan nyo ka day, tatang. Woo! Ay, nakagpasada. Apay, sika, di mo ipasada di tricycle, mga ipaspasada. Ay, nawaw. Sinubla damit tayo. Ada ka nung papanantiakin kuko iti tricycle. Ay, tang. Intamang ki di uminaw. Ay, ang mga nugong dananang mo kung pirla. Ay, nawaw. Awan ti maaramidan da. Tunalpastan nga minom tatang. Bayaan nyo pa iti agpasada. Tayo taki di uminom. Ang intid kumatan tinapasada ka ni nanang mo. Siyak ti makamu tatang. Intay ki din. Saan mo ka di pa nga intid iti anak ko tinapasada? Masirib to'y manugang nyo tatang. Saan ko hintid amin Imbagak abas sitlat na pasadak. Ay, inta ka rodon barok. Ay, naimbag tamom tiraramida may nawaw. Nagibati akmat iti para paayos iti karabukob ta tatang. Arabar kan samutan best friend. Ay, nawaw. Saan pa'y mga best friend? No, naibusti ko tata, mangipalista ta pa iti arak iti agbambantay iti star. Nagalas ka ti aramid yun, nagkatugangan. Gaputa na bartek kayon. Best friend, ti awag yun iti tunggal mais na. Ay, nawaw. Asino na ita bakit best friend? Diyak mamaw na ita naglaan na bakit ay nawaw. Neta, Anay. day tatirumbengken ka. Di nakamabigbigan salbag kalaklakayan. Laad ko namagit kanya akong gasawam. Ay, nawaw. Agawitan. Tano saan? Dakdak. Kaspay ti mapasamakan ka. Don't fall in love with the drinkers. Ay, una yan, Alfred. Nabartag ka manan. Sana ka nabartak. Ado pa iti pagyanan ti arak iti buksit ko. Ay nawaw. Dandan di ka lang arudan makapagna. Ibagang pasaan ka pa ilaan nabartag. Ay, nawaw. Ingkakit maturugan. Salbag day tanga arak. Anya na una yan ay tiraman day tanga arak. Kinay masa. Nauray ipaturay yo, mabarbartag kayo? Sikan sama din nabartak. Ay nawaw. Ako na masyak tinabartag. Iti ka nun nabartak sumanaw. Di nabartak ka ta sumanaw ka. Ay nawaw. Kasano kumamabartag kak langgong, katjak pa iti mimtim iti arak. Daddy, apay nga tabukol di tamuging yo. Sapay nagsinumbangir. Ay, adaya. Ay, ingkaman alayan tayo sarming, takitaag. Mabagkat ko ayamat siya aparador nga da sarming na, Daddy. Da kayo ati mapanidya sango ti sarming. Imbaga kaya bagkatam ti aparador. Ti basit a sarming ti alaam. Diyak amo ti ayan ti bagbagayo abasit a sarming, Daddy. Ay, agore kayo man, Daddy. Kasla Sara ti agtubtubo di tamuging nyo. Na, Ay, nawaw. pagkunamot asara. Ay. Nakitak nga minti bote nga inumin nyo nga arak. Ada nakadrawing asara dyan naglaad ijay. Ha? Ay, apay kumano da. Ay, nawaw. Mga nagbalin kayo akas jay, Daddy. Anya? Adamat agtubo asara yo. Ay, sasawang mo, Bing. Si kamay. Nungay umalis ka da kayo ti Sara nakadrawing iti buti ti arak, Daddy. Apay nga ibaon mo ti ubing nga mapan gumatang iti arak. Ay, nay, kung ano awang ka. Naggapuan maya, ay nawaw. Impagarup mo nga awanak. Isungay ka nagpagatang iti arak. Agas la banog mo't, ay nawaw. Saan nga pangagas iti bandog ti arak? Ah, Nudikat ad-adda makaitan iti sakit. anyang aro ti pangagas ko iti banog, alaman. Ina na, ti pangagas mo iti bandog lokaw. Aha? Agina ka, tapno maikat ti bandog mo, saan kat nga uminom iti arak. Ay nawaw. Ting kami pagpasada ba kahit? Agpasada, wano mapan agbartag. Ting kami agpasada. Kalpasan na. Agsyat to basit. Noing kayo uminom, saan kayo nga agaw-awed? Ijay yon paginuman nyo. Ay nawaw, aglemes kayon ijay. Ni bakit mo? Adayamot karayan nga arak.
Ta iso ti paglemesan may. Di nakasasaunawan ka is kan ti bagbagam. Ah. Masurunak lang kan ka. Ni, apa masurong ka? Saan mo't asi ka ti mabartak mo bilang? Syakmet! Oh, Tsak kaya ti payod mo no kasi dyan nabartag ka. Ay na, nakasangsanger ka. no, nagbanglon to pa ti arak. Nang runa no kaluklukat. Ay nawaw! Di kayo nababain. Pasaray agkuyog kayo iti manugang mau amapan uminom. Anya ko matipagbainan mi kakwarta mi matigas gasto may Kwarta yung agpayso. Ngam nagalas ti aramid yun umabartag kayon. Kasla kayo laag kumpare. Aha! Umapal na lang. No kaya na deramidin damaut. Saan da nga ro da kayat? Da kayo lang agkatugangan ti kasta. Sakpay kat ti mabainan. Tapay ang mabaing kamay. Kasanaw, noga po iti kanabartag yaw kat adadaki sa mapasamak kada kayo ngay. Oh, anya kumangay, tinda ka sa mapasama ka na kami. Ay nawaw! Nanang, naglumba ka no dadadi ka ni Lolo. Nabartak da ka no. Sa dino ti paglumlumbanda. Ay nawaw, nakatricycle da ka no naglumba, mami. Anya ti kayat mo asawan. Nagkarera da babaen iti tricycle? Wen ka no, mami, nabartak da dua. Ay no, garaw da man nga rudan ti kinabartak da. Kasanon no madisgrasya da. Ay, madisgrasya da lakit di mami. Kumaano saan da nabartak? Ay no, agnakamat siguro itan no at dadakas ang mapasamak kadakwada. Ay na, hintayon iti ospital. Ada ka no ijay dagiti dua bartag. Kunakon kat nga dadakas ang mapasamak kadakwada. Langgong dan tumat ngagpadpada. Ay na sa umon anak. Nagpuludan iti kaiinom dadwa. Ay na, sapay adda ko mainak iriband. Ay, nagmalas ang tikastoy. Ay, pirwisyo ti ambo dagita dadwa. Masurunak lang. Intayo nga rudan nanang. Ay ana, agbati ka pa'y anak In kami kitaan no niya tinapasamak kadakwada. Apay adwa kayo payamapan mami. May sa kumalaang Ay na, agawid to ti may sa kada kami anak. Kalpasan makita mi no kasano ti kasasada. Anya nga ta tinapasamak kadakwada nanang. Ay na, kuna dagiti nakakita anay dong par di tatangyo iti bato. Idinto tapos ti mat ka ni Alfred. Ay na, day takatikun kunak nga itdan ti arak. Ay, pudlo ta ko anak. No saan daan na bartag? Adayo naglumbada babaen iti tricycle. Anya ngay ita? Ay na, insigun itimba ka tinagdamagak. Dita ka no asilid ti ayanda. Mala, inta nga rudan iti dayta asilid. Wala na. Ay na, anya itanti itsura yaw. Ado ti binda ti rupam kan ti bagbagim. Apay nga awan makita bakit. Ada binda ti rupam. Mga numabulag ka daw kung na ti doktor. Ay nawaw. Ay, mabulagak. Ay. No kayat mo pa iti arak. Inak gumatang. Taiso ti pagdextrose mo lukaw. Uwan man. Sana pagdextrose nga miso ti inumag. Tapno maap ti ut amarik na. Salbag ka! Ah. Kastam lang arudan. Arak pa ilang ganda di ta panunot mo, duldaw. Jak makapasadan. Awanan ti gatang ko arak. Arak manan! Ay. Kaya't mo tapanawan ka dito'y ospital nagmaymay sa ka ta makamukan iti biyag mo. Anay. Kapo iti arak iso akas ta tinagbanagam. Kasano nga ito bakit? Putin dan sa kanuti sa kakta nakaruti pan nakadangran na. No saan aga po iti arak? Saan akas ta tinagbanagam?
Iso nga ano, Sam, ti bunga ti kinamamartag mo. Anya nga iti arabidag bagay. Ay na. Anya pa nga iti aramidem, no di agyan to ijay balay, ngam pulos met adi kaigatangan iti arak. Nagkasangan tigasat ko. Asino ita ti pabasulin nyo kani tatang? Gunggo na yu dayta. No kumaammo yu tinararamid yu, adayo ang mapasamak ti kasta kada kayo. Sapay nagalutin resita ti doktor nga agas. Ti parikot ita. Ada ka di urnong mo nga igatang ta iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas bakit? Ignak pa'y magdis kita iti igatang ko. Tawag mo may ted mo kanya ka kwarta. No awan ti agpautang. Kasadaon. Awan ka dit na idulin mao. Kasano ko mga daidulin ka. Kat basit matitit mo ang mapaspasadaam. Daibagam mo na nakapsot ti pasadam. Ay nawaw. Ika nga ron umutang iti igatang iti agas Tidakas, no awan agpautang, taam mo da adi kan makapasada, awan pagbayad mo, kasanaw. Ay, agpakasi ka bakit? Ay, naut-ut ti sugat ko no awan agas. Ay, nay. No inur-urnong mo kumatinin inom mo, dada kumaurnong mo. Saan ka pa'y an aksidente? Litsi ka kite. Panawan ka pa'y dito ospital, tayo agdiskitar, iti paggatang iti agas. Pimanawon ti asawa. Ay, kasanaon. Jaklat nga ta makakita. Gapo iti dayjay nga aksidente. Tatang, ada nga ta madiskitar ni nanang ka ni Perla paggatang iti agas ta. Dayta ita ti parikot. Ay, padasen ta man ako intaan no mano tinaigat-gatang ta iti arak idey. Uwan nga ron, tatang. Inururnong ta kumatinggat-gatang ta iti arak. Dakkel ko man. Ay, pudno timbagam. Pudno timbaga dananang mo ka ni Perla. Hangim, awanan, kastoy mo tinapasamak. Ay, kasano pa yung maulit at agpasada ngay tatang. Mabulag kayo saan kang mapilayak. Ay, di ako mapandar ti motor. Problema pa iti pagbayad ka. Iti akin kuko iti tricycle. Ay, huwag nga road. Agbabawi ako, Alfred. Ay nawaw! Naminsan pa'y anapanaknakan nga ti babawi kat adda iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay na, talaga na. Masti pa nagluto, mother there. Inapoy pa man. Sige lang, anak ko. No kaadwan ti bagas tayo. Iso nga agrenag ka ita amangan. Day, ay nawaw. May kapiton sa meten na punggam day ta anak kaw. Ay unay kita kinadakil tabito ka mo ngay kasla hambag. Ni tatang mate. Nakaro kayo mate. Ay nawa, bay amlatan ti amam. Kabaliktaran ngamin ti bagiyo adwa.
Narapay sa kaslarurog ti amam. Idinto asi kakatay na nakalulombag ka. Uray ata nagagitang agtrabaho. Ada pakakitaan. Dahita anak mo ngay. Rawi lang arodan sa dotpay. Una yan. Diyan nga ro kabailan ti babaon nyo kanyak tatang. Para agbagkat lay ti kagudwa kaban ngay rek. Rigatem pay. Nalaki day mga taon. May sapay man na halo-halo manang Nes. Naimas ti mangan ita ti halo-halo kaputan na dagang ti panawen. Ay nawaw, kat do nakatalukan nga order iti halo-halo dang. Di ka kadipay nabsog. Ay saan pa'y nga rod manang? Ay nawaw, ay na di ka katagyaman tapno makalako kadagos iti ado. Ay nawaw, amok to mo lang nga utangam dagiti order mo. Ni, talaga nalaing ka ama ng Nes. Bilibak matkan ka. Ay nawaw, ay agawid kakit din. Malmalasam lang dahi tilakok. Gaputa utangam manan abigbigat. Sige nga rudan manang. Pakinistampay lang ti upat nga order ko. Utang ko. Ay nawaw. Naggimas na talaga ti halo-halo. Nangalamit ti halo-halo dang. Inutang ko dita istor ni Manang Nes dita abagatan. Ay na, naira na mga awang kwartak ita. Sapay, kaya't kumatimapan mga iti halo-halo. Pautangan amang pay, friend. Ay nawaw, pangalak ngay kumaiti pautang ko kan ka. Kat no inutang ko pa'y nga tikinan ko. Ingka matumutang ano kayat mo. Tapno pakapangan ka mat iti na imas halo-halo. Mapana ka talaga ah. Artsukak man ni Manang Nice, tapno pautangan nak iti halo-halo. Nagatidog mo tipila, Manang Nes. Madlaw na imas tila ako mahalo-halo ah. Ay nawaw, talaga ah. Sika ngay mat, gumatang ka kadimat iti halo-halo. Wano, sabali tigatangam. Ay na, sige lang Manang Nes, aglako ka lang. Madamdama akto na gumatang, inton malakwam amin, tinakapila. Ay kat sige nga rod ah. Makaamo ka nga rod, numabayagan ka makagatang. Sige, no kaya't mo payakit, tulungan ka ng aglakaw. Ay isanan, mabit lang nga rod, taglako akpay tapno malpasan. Itatana ka panawon tinagatiddag apila ti halo-halo runay. Ibaga mo na niya tigatangam. Taluman nga order. Halo-halaw. Mabit lang. Isaganak ti talo nga order a halo-halo. Apay adi mo inayaban nanang mo ditoy. Ang mga numarunaw to'y halo-halo da. Saan? Kanag amin da kita. Ay nawaw. Naglaing kamutan ang mga maibos mo ti talo nga order. At to'y nga rudan ti order mo. Iyag mo matan ti bayad na. Ay, agyaman na ka. Ay na, talaga na imas ti halo-halaw. Ay, Manang! Ilistampay man tag bayad ak tumilaan. Anya? Ay nawaw ka matroni. Na may saan nakmanan. Don't worry ka day. Agbayad ak, no da kwartak. Kasano ko mamapasamak dayta? Katawan mo trabahom. Piagsapulak ah. Ay nawaw. Urayak ti bayad mo si Karoni ah. Ay nawaw. Dumakkel tuman ti utang mo no di mo mabayadan na dagos day tatalo nga order ah halo-halo. Ay na, wow. Ay na, makaaduak man ita iti makanan no kasto iti sida. Into no nga ikan nga da kamatis na. Hay, ibatsa mo dagiti kakabsat mo si Karunay. Itay ka pa'y lamang mangandi ka mo ilamalpasan. Last day to yung tatang. Ay na, bye-bye am ka din ni Ronnie lakay. Ay, maganasan nga rud mo tamangan. Kate, uray busendan. Di na ibatsan dagiti kakabsa na. Adapay mat. Naibus mo't kagpay suntimakan. Ay nawaw, pati data. Awanan makan na lakay. Makitam. Mala, inka nga ron agluto iti kanin tayo kadagiti daddo mga namaw. Ay nawaw, kunaklakit din no di mo maibustin na po'y Ronnie. Pasensya kayo nanang. Ay na, mas timangan. Anusan nyo ti agluto manan iti kanan nyo ah. Ay na, agpanginak pa dito yung sirok ti mangga tatang. Madamdamak to na mapan iti pangibabaw na nyaw. Ha? Ay, itay kapailan, alpasan na ngan. Agtig-tig ab kapailan.
Nabsuga nga ron tatang. Kastam kadilatan anak kao. Ay, naapaw, awan ka di tiarapap mo itibiyag. Ay, nawaw. At damay tatang. Tiagbali na manager ti bangko. Ha? Eh, kasano ang mapasamag na itangay? Kaya di ka maggunay nga sa iti trabaho. Agsapulak to tatang. Ay, agin enjoy ak pa nga road. Kaputa katurturpos ko iti kuliyaw. Ay na, tagtagainap kan sa runay. Kaya 5 na taon mo ang nakaturpaos. Andali matawunan aya. Ni diya mo na puputa na yun. Kasano ang mapuutam? Kaya dahi tamat mangantiam mo. Awan na tinadamag mo nga agpasken, Ronnie. Awan nga rodang. Ada ko mamanin nagpaisog pasken ta inta makipangan. Nauray saan kay anaawes kasta kadedang, runay. Ay nawaw. Ada kay gayam di tatatang. Wan nga agpaiso tata Alex. Di mi pa'y napuutan ngay masidag kayo. Kasano ka makumikom kayo ng agsarsarita. Ang birbiro kay manayin iti pakipanganan niyaw. Apa hindi kayo lamabay na kasta tiramin niyaw. Baraw kung balasang kayo nagsasadot kayaw. Amaw, dang. Eh, napintas ka magkait. Kursunada ka para iti anak ka. Agam, ay na. Dangdang gaya mati kinasadot ni Ronnie nga anak ka. Kwa, tata? Di panunutay na pagpabainan kayaw. Nang runa kang ka, dang. Agam, kaya't ka, makapanunot kayo kumamay para iti pagsayaatan kan masakbayan niyaw. Saan kat apuro pagsayaatan ti buksit, tinapatag ka na kayaw. Eh, Agsapol kayo mo't iti panggadan nyo asak bay amalipatan yaw dagiti inadalyaw. Ay nawaw. Danag yun ay tatang. Mangsapol kaminto ka di. Ala, ingkay gawin na tailing tayo asaba. Tagkapitay mangkiday. Na, kaya mon sa ti makatusan si Karunay. Eh, sana tatang. Asino ngayon mo ti kaya't natin makatusan. Kasanaw, siyak tinagmula, inapit ko, inlutok. Hanggang arig na, paisubong pailaang, ay salbag. Ingkagawan no kaya mo tag merienda. Mabit man lang, Ronnie. Ha? Apay adi ka matan dumagdagas iti store ko. Tuwa kayo kanidang agayem mo. Panagtutudon, ngam di yung matla mabayadan, anti halo-halo nga inutang yung kanyak. Eh, pasensya kan manang. Agsapsapulak pa lang amin iti trabaho. Kinuray ni Dang. Siguraduan nyo lang nga kasta, ay nawaw. Makita yun, no kasano makaungat, no di kay agbayad iti utang yung kanyak. Ay sus. Delikado sa amin ni. Nagtadam ti pa nagkit-kita na. Ada ka di bagbagam si Karone. Ay, ikwa, awan. Ay, sige. Umay kung to bayadan ti utang ko manang. Rumbang laang. Malugi ak, no kasta kayo a customer ko. Uwang ka di. Agbayad ak taw. Ikarigatak ti agsapul iti trabaho. Nanang! 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 Oh. Anda ka di kwartayaw. Apa yan, anak ko. Ay na. Kas kamulan na sukaan na napasayan. Apay ti kwarta aya. Awan kwartak ita. Gapot haditay pay met nakalako iti mula tayo anateng. Ay, sapay bayadak ko mati utang ko iti store ni Manang Nes. Makaungungay. Kasla kumilaw ti panagkit-kita na itay. Anya, apay nga minaya nga imutang ka. Kat amom nga awan pagbayad mo. Ay, usto ni tatang mo anak ko. Mangsapol ka matan iti pagtrabahwam. Tapno magatang mo amin akayat mo. Una nang. Agsapul akon. Urayan niya ditan. Basta nadalaws. Wan anak ko. Taamangan no kamatan na ka iti badang ni Nes. Ay, sos. Diyak ka ti matagtad na nang. Ay, awanan ah. Diyak pa'y nakaaramid iti pulita yaw. Nalpasa ko na nangan nanang. Ay, kabarbaro abas tinakan mo itaro nay. Masapak namin na mapanag-apply iti trabaho tatang. Papaayaban tak itangal daw. Ah, maalangarod. Sapay la kumata maawat ka anak ko. Sapay la ko ma. Tapno damutin pagbayad ko ni Manang Nes. Ay na wow, ni may lagayang manang mo anis ti kabutang mo runay. Idi pa'y kumangarod nga imutang kay gestor na tapno, idi pa'y la nakapagpanunot ka. Ay nawaw, bayamon lakay ta na palaabasan. Tinapatag ita akit. Nakapagpanunutan ti anak ta. Ayos, friend. Agpa
itipada ta, nala dito yung opisina. Adamat lang ang trabaho ta, ay nawaw. Nagmayat gayam tirik na tikastoy si ka. Uwan nga rodang, mangrugitan inton bigat. Ay na, sapay la ko ma, tagpayag ta ditoy. Huwag nga ron, say-saya atan ta ti trabaho ta. Tapno magustuhan da ti serbisyo ta. Ala, agawid ta nga roden, Ronnie. Nay, mayat mati kukuyugan yu adwa, dang, Ronnie. Uwan manang nice. Dapan kami man, nagsapol iti trabaho may. Ay, day tatipod no manang Nes. Pasensya ka ni tinabayagan nga utang mi ah. Saan ka madanagan? Makabayad kami ton, gaputaddan ton trabaho mi. Kasta agamen, agtrabaho kayo tapno adda igatang yo kadagiti amin amasapsapul yaw. Ay nawaw. Urayak nga rod, tibayad yaw, iti inutang yaw, dito isturkaw. Di kagdanag manang. Kasi kati umuna pagbayadan may iti masweldo may. Don't worry. Bayadan may dagiti utang may. Halo-halo. Makita yaw. Di nakasarak kay mo ila iti pagsapulan nyo adwa. Nasayata ta nakapagpanunot kayaw. Uwan tatang. Ay na, nagmayagayang tirik na no kastoy. At danton namnamam nga igatang mo iti kasapulan. Wan nga rod tata, sapay la kumatagbayag kami iti trabaho ka ni Ronnie agayim ko. Ay kagbayag kayo, ano say-sayatin yaw? Mala, agmerienda tay pa iti kamuti ken Diyos. Day taman ti kay kahit ko kanan. Kanino man tatang. Ay ka, ala, agmerienda tayo, dang. Ay, wana, makimerienda pa, isakbay nga agawid ah. Manang nice. Antay oh, agbayad ako ng iti utang ko. Nagsweldo ako. Agyaman ak ano kasta Ronnie. Kunaklano nalipat amunting karim abayadam ti utang mo apaman ang makastrek kay ti trabaho. Saan manang? Agbayad ako tani. Kababayin mo ito dyan agbayad. Ay, oray siyak manang Nes. Agbayad ak matan. Pasensya ka iti kinabayag ti panagbayad mi ah. Ay, awan parikot iti dayta. Tinapatag ket makabayad kayon. Ken kablawan kayo mat. Gaputaddan trabaho yo adwa. Mabalin yon ti agpamilya. Gaputaaddan pagsapulan yo. Ay, nawaw! No nalaing tayo amangan, nalaing tayo kumamat nga agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Althea. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ka di abarangay ting kayo manen paggatangan kadagiti bote ken plastik lakay. Kumporme ba ka? Noan niya ti maturong me. Di isaw. Ay nawa. Saan yo man alao ka ng tilinuluko ti panaggatang yo iti bote ken landok lakay. Di ka man tumagarimanan bakag. Noan niya ti amumi apakasarakan iti kwarta. Apay kumasaan mi nga aramidan. Ay nawaw. Ngam, saan nga agnanayon amalukom ti padam a tao? Amin ang kalukwan adda pagpatinggaan na. Ay, saan ka man na tumagari kunak manan? Inakid din ni sagana. Tidaan na motor nga adda sidecar na. Tapagikan mi ti buti kan landok.
Ay, nawaw! Sumurot ka kadimanan ka ni tatang mo ang panaggatang itibote kan landok, anak. Una nang, ado tinaalami abuti kan landok, idi kalman. Ita, ado mananti maghatang mi. Ay, nawaw! Pag kunamat, nga do ti maghatang iyo, anak. Ada nga mininsuro ni tatang aramidet, kabayatan ama kitong tungtong iti bumalay nanang. Ay, nawaw, nanang! Anya ka diday dyan nga aramidang barok. Ay, Junior! Aldawan, tapno, makado ta! Ay, nawaw, dito kawit! Maala, mapan kayon. Ay, anya nga tatiin suro nila kay iti anak ko nga aramiden na. Aw, laglagi pa timbaga kabaraw. Kabayatan ang makisarsarita kiti bumalay. Agrikos ka iti likod. Alam ti sakaw, kat ikargam ti mabalin mo nga ikarga. Lata, aw, plastik, kin amin ang mabalin mo nga ikarga iti sakaw. Ibagam nga pidpidot ka iti basura. Ariglado tatang. Alag amin na makitak anay wara iti aglawlaw iti balay. Iti agduduma a barangay. Enton makadalon ta iti may sa barangay. Isardang ta, ti daan na motor, iti igid ti kalsada. Kalpasan na, mangalata iti sakaw. Kat sirkan ta ti barangay, ha? Aggatang ta iti buteng, plastik, ken landok, iti babalay. Untatang, kabayatan nga grirehawak, ingkamat sirkan iti balay, ha? Alaem ti mabaling pangailakaw. Bote! Landok! Agraman, kaldiro, alusok! Pati nadadaan na kasirula ken batya! Gatangan mi amin na kita! Bote! Landok! Tatang, mayat dito'y asidag ti away paggatangan. Taawan ti ala di ti babalay, tatang. Sana kasi jay syudad nga adabakod iti babalay. Iso nga road adito'y adayo ti syudad ti paggatangan tanang kaw. Inka nagpidot kadag iti makitam ang mabalintang ilako, ha? Wuntatang, inakser ken ti balay. Alaek ti mabalin kong halaan. Awan mo't ti tao. Ay lakay, pinakibiyangam ka di dagiti batya ken planggana? Apay ko mapakabiyangag na kita. Kat napanak iti barangay hall. Ay, nawaw kamat. Apay nga awandan nga dito'y sikigan ti balay. Ay nawaw. Alangan mo't nga itugot ko. Dagitay iti barangay hall. Ay, nawaw kamat bakat. Alangan mo't nga may binulod ti karuba iti awanak. Ane, ang mga no, imay da binulod nga paiso. Buludan da nga ta nga awanak. Jak lang mo Ingkapadasan na damagan no ada ng bulod akaroba. Ay, nawaw kamat bakat. Ay, aduman ang tinaglakwan nyo iti buti ken landok. Ay nawaw. Amin na makitak ngamin, anakawara, kat pidutak nanang. Kasta ka day? Basuraan ka day tinang piduta, manak. Arubayan ti balay iti naduma-duma a barangay nanang. No kanayon akastoy. Makaurnong tayo iti pagpatarimaan iti kalapaw tayaw. Panagtutudon kat agtad-tad ti atep na. Awun nanang, amo ka din nanang. Nanginagayam ti kasirola wenno aluminum ni lako. Ano ka di ti aglaklako kada kayo iti daan uno lusok nga aluminum? Saan nanang? Pidutak ti arubayan ti babalay. Anya ti kayat mo asawan? Kasto na nanang, no ada makita ka nakawara a palanggana wenno uray panganan ti aso, manok, wenno batsyang aluminum. Pidutak kat ikargami ti sidecar ti motor ni tatang. Anya? Saan arumbang day tanga aramiden yo anak? Isumot gamin timbagan ni tatang. Basta nakawara, pidutak ta ikargak iti sako. Ay nawaw. Apay abinilin mo ti anak mo nga agbidot iti anya ang makita na iti arubayan ti balay ti akin balay. Ay nawaw. Nakawaramot? Ay dawaw. Kasanon ngay no didala na idulen. Kas kuma iti panganan ti aso. Mabalin ano dida na idulen no kas jay nga danapan ng ti akin balay. Ay na, ay, sana dahil tayo pagsaritaan ta, tanay. Ay napo, naman nugak. Kakiti agluto, tanay, mabisina. Ay saan ka kumang agar aramid iti sana nasayaat?
Anya ko mahasaan na saya at tinakdakamatam ay nawaw. Ti agalalatan iti makita yo ang nakawara, iti arubayan, ti akin arubayan. Ay, anya kan aya. Nakawaramat nga road. No napatag ka na kwada, idulin da kumaa. Ay nawaw. Inaawan lata ti batyakan kasi rola nga inkabil ko iti sikigan ti balay lakay. Nagdamag ka din kadagita kakaroba. Wen lakay, kat kunada di da kanumat binulbulod. Ano ko rin ka man. Napanan nga rin dagita nga alikaman ay nawaw. Mas daawak nga rod no apay nagpukaw. Ay, bakat. Manipod ita, saan kan nga gikabil iti alikama iti ruwat ti balay. Ikabil mo amin iti unag, no pumanaw ka. Ay, nawaw. Anya pay ngay no di kasta. Bakat. Ato matimay di barangay nang ibaga, ngagpukaw ti alikamon da. Saan lang nga ka? Ay, nawaw. Ah? Kasta? Kayat nasawan? Ada agal ala iti halikaman ay nawaw. Nalabit akasta, ta saan la asiksika tinapukawan. Ti saludsod ita. Asino ti mangal ala? Ay, masapul at akwatak na ito pasamak bakat. Ay, nawaw. Kasano ko ma? Ang mga no, iti rabi imat. Ay, saan ngagsigsigurado no ita tao, no asino man. Anak, intama na agatang itibuti kan landok ah. Kasi ti sigaw, agatang ang inkamat agpedot na lawag barok. Areglado tatang. Kabayatan ngagdamdamag ak iti bumalay. No adda buti kan mabalin agatangan ta. Isa miram amang kita no adda na iwara iti arubayan ha. Tatang, irayaw mo manan ti buti landok tapno mangagda ket ayabanda ta iti inalatan da. Ay, iwan barok. Boteyo dita! Retaso alata! Ngampwera ti lusok abanga adinamil iti daga! Pastik man wenno botelya! Gatangan meda! Bute landok! Ditoy, ano tinaulno nga nagawangan iti soft drinks kanda tuma plastic? Ay, iji kano tatang, ado kano jay. Intay jay anak, kabayatan ngagtimtimbangak. Ken agbilang kami timuti. Kitaam, no adda mapidot mo, iti arubay na. Ha? Ni apayan lakay. Di kaldero abugwak ko mga inkabil ko iti asidag ti gripo. Awan matan. Anay, kaano ti panangikabil mo, bakit? Itay laang at agluto ako ma. Adda nga min itip na. Iso nga imbatik pa iti ayan ti gripo. Tay agsubliak awan matan. Itay laang ko nam? Wan lakay. Itay aglaklako ka iti bote kan plastik. Pinanawam ka di, ti kaldero iti gripo, iti arubayan? Wan lakay. Ay sige, tada pa panak. Agmuturak, takamatot man dagiti agkakatang iti butik kan dandok. Oy, agulay kayo man basit. Na kayong agat-gatang iti bote. Apay ka de, ay nawaw paray. Kita agpay man dagiti ginatang nyo butik kan plastik. Apay ka de, pare Kita lang dagiti nakasako ginatang nyo. Kita man dagiti. Salbag kayo! Taimot kaldiro mi dayta! Gatang kayo nga magpidot kayo matiti makita yun ti ano bayan ay nabaw! Pare, nailawan sa, naikarga. Pati dayta kini, ko dayta ni o dayta, adda pa iti initial ko o dayta Kinilas ko nakadisyo iti asidag iti ruangan dayta aguray ka man ala ti kaldero ngumsakbay na ipukpuk ko di tamuging mo sika nga agtatakaw nanay ka papakawan na nailawan na siguro nanay karka sakit saan magkakitay
Talaan kayo ti picture. Ipaskil ko pati kaldero tinakaw yo. Tapno saan datuladan ti madi nga arami joke. Pare, saan kumamata? Auntie, pagbiag menu, saan kami nagkatang iti butikin plastic? Ay, nawa. Ay, saan kayo bumandag ito'y barangay? Kan kabangibang nga barangay. Naiwaras ko na ito'y ladawan nyo. Nagtakaw ti kaldero. Iwaras mo. Ay, mga che, pare. Saan ko ba? Ay, pumanaw kayon. Kat saan kayon gagsubsubli dito lugar ni? Panaw! Ay, nawaw! Apay akasla naliday ka simmang petlakay ay nawaw. Kita am timuging nananang. Ay, sos, nagdakkel ti bukol na. Apay day tabukol iti muging mo. Limtag pay ay nawaw. Nang, impakul da ti kaldero. Anang alak iti arubayan ti may sa abalay nanang. Apay ngamin nga inalam, anak. Kwa, imbaga ngamin ni tatang, apiduta kat nakawaray ti arubayan nanang. Ay, saan mo't ngamin arumba nga agpidot ka, no saan da nga ilako, anak. Ay, sos, inalaan da kami pa itiladawan nanang. Tapay ka now. Iwaras da kano iti amin na barangay. Tapno makita ti tao, saan kami lang gatgatang iti butikin plastic. No di kat agpidot kami pa iti kaldero nanang. Nakitam ita, ti bunga ti madi nga aramid mo, lakay. Oh, aday tan ti kalderong bakar. Pati pa iti barot chinilas ko. Inraman da ngay nala. Ay nawaw talaga na gayay. Nakalaam iti kaldero, lakay. Di duwang agatang iti butikin plastik Yung pakipidpidot da. Iso manipo dita. Saan ka basta agtalak kadag iti kakasta tao. No kasi nga sikos da. Iti arubayan ti balay. Ay nawaw. Saan mat siguro nga amin, lakay? Puno da ita. Adala tamat na singpat ngam nakadidilaw ti panagrikos iti inaladan. Si putam ida. Ay nawaw. At apag ano awan tao, umay da siguro iti inaladan. Kat agala da iti nakaywara nga alikaman. Oh, anyaga italakay. Awanan ati pagsapulam talinaw kamot ngamin iti kalukwan. Ay nawaw. Ay, imbaglakid di tadidak indarom bakay. Leksyon mo day ta. Uray ko man o di mo inraman ti anak ta iti kalukwam. Bagbaga ka di anak ka. Saan nga agarabi iti maday. Tapno saan na madadala iti panagtalaking kuana iti tao. Idi pa'y kumana panunot mo day talakay. San ka kumana ibabain? Kan saan ka anawanan iti trabaho? Isong araw, no kumadem ngagak iti patigmaan mo. Dakkel ti sapul ti butay, plastic lang daw. No ammo, tinasaya at apang lagakan asaan ananayunan iti kalokwan. Kay nawaw. Ay, no amokla ko mga imaneho ti motor. Syakla ko man ti mangituloy iti trabahom. Ay nawaw. Masaya nga nak bakit? Gapo iti kalukwak. Naawananak lang arot. Ay nawaw. Ay nawaw! Ti trabaho ang napakuyugan iti madi, mangitundamat iti panagbabawi iti udi. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.